Evar baş temaşavan me hêja xêr hatin bername me îro. Îro ez Zahîre û hevalê min dervî em ê bi hev re vî bernameyê çêkin. Di bernameya îro da em ê li ser Danimarka û hilbijartina giştî li Danimarka bisekinin. Wek hûn zanin Danimarka demokrasiyek Avrupayê her gevne, yek ciwan e. û an jî dixwazim bi civaka Kurdên bi taybetî jî Kurdên Anatolya navîn di vir dijîn re girîngiyê hilbijartinê û hem jî bahsa rewşa Danimarka bikin. Danimarka wek me gotî dewletek bi civaka xwe yî xort, astaya jiyanê ya bilind û saziyên xwe yî demokratîkî li cihanê wek mînak tê nîşandan. Li di vê salên dawî de mîna pir welatebûnê Ewropa jî politikayên koçberiyê, entegrasyon, aborî yani güvenlik bûne mijarên bingehî li siyasetê vî welatî. Li Ewropa di vê demê de partiyên rast yani sacî zêde dibin, pirsgirêka ekonomîk li dinyayê û guhertinên civakê jî ji aliyê demokrasî de hene û ew jî pêwîstiyê ku merî di Ewropada nîqaşên nû li ser demokrasiyê bike. Civaka Kurdên li Danimarka dijîn bi salan esinde nav siyasetê de ne hebûnek girîngî avakirine bi taybetî jî diasporaya Kurdê ku ji Anatolya navîn hatinî gelê me yê Anatolya navîn hem dixwaze koku welatê xwe yani girêdanê xwe yî koku welatê xwe biparêze hem jî bibe beşek civaka li Danimarka û di vê pêvajoyê de jî siyaset, temsîl û beşdarbûn pir girîng e. Belê em ê li ser vê baxin kerem ke hevalê min dervî. Spas sava Zahîre. Mij ejer dest bi moderatörlüğê pêkan tevê kir. Ez hevîdarim ku car caran te ev program çêkinî û pêşkêş bikinî. Silav û rêz ji hemû re. Ez dixwazim nîvanê me bînim ser xetê, te bîna ziman tiştekî qurtasî ji bin her û cîvan û Kurdê me herin ser hilbijartinê rayê xwe bidin. Ew ji me re gelekî girîng e. Spas ji we re. Ez dest pê kir retibên Pirêz Helîme Oğuz, Amedê Xersê, İbrahîm Benlê, Taner Genç û Fatih Baran kerem kirin. Em dixwazin wan heynin ser xetê. Spas. Hûn hemû li belê îro resepsiyona Newrozê jî hebû. Ez ji we gelek spasdariyê dixwazim ku we programke gelek baş çekir. Siyasetmera Danimarkê hebûn me li Parlamentoya Danimarka resepsiyona Newrozê çekir. Helîme Oğuz hat. Helîme tu ji bi xêr hatî. Kır selamet. Erê. Ez ji we dixwazim ku xebqirtasî bînin naskirin fermo. Çi? Yani mesela o ilişki derene açık gibi kısamak Bu bara ji Helîme Oğuz'dan dest pêkim. Bu var. Tamam. Nişan sarını Danimarka'na karevay normal çiye ve bu mesela sadama ve dest siyasete kiri çiye o peki bahsa partiye ve hındır da kardıkın iyice bakın cumara bu kurtası. Bak. Müsaade ederseniz yani Türkçem de çok iyi değil ama Kürtçeden biraz daha iyi maalesef. Ben Türkçe bir giriş yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii Olur ki. lütfen buyurun. Biraz bize kısaca kendini Danimarka'da ne kadar süredir yaşıyorsun? Normalde ne iş yapıyorsun? Siyasete başlamanın sebebi nedir? Amacı nedir? Bize kısaca kendini biraz tanıtır mısın? Tamam, çok teşekkür ederim. İsmim Halime Oğuz. Babam daha ben bebekken Danimarka'ya geldi. Çünkü Danimarka'da o zamanlar işçi sorunu vardı. Ben 6 yaşındaydım. 3 tane de erkek kardeşim var. Onlar daha küçüktü. Biz Danimarka'ya geldiğimizde. Eğitim hayatım liseyi bitirdikten sonra edebiyat okudum üniversitede.
Edebiyattan sonra master'ımı da Orta Doğu bilimleri üzerine yaptım. Daha sonra genç ve çocuklara yönelik çalışmalarım oldu. O alanda çalıştım. Aslında benim siyasi hayatım biraz tesadüf oldu. Ben üniversitede okurken bizim 6 ay bir yerde staj görmemiz gerekiyordu. Ben aslında edebiyatla Orta Doğu'yu biraz birleştirmek için Yılmaz Erdoğan'ın tiyatrosuna başvurdum. Orada staj görmek istedim. Bu da mümkün değildi. Artık tesadüfen şu andaki partimin benim meslektaşım olan Kaslı Hüngü'nün yanında stajyer olarak çalıştım. O zaman da yani gözlerimi biraz daha demokratik, yani demokrasinin nasıl işlediği, kadın hakları olsun, çocuk hakları olsun, bunlar beni bayağı büyüledi. Çok kısa süre sonra partiye üye oldum. Ve yine çok kısa bir süre sonra parti benim milletvekili adayı olmamı istedi. 2019'da meclise, Danimarka parlamentosuna milletvekili olarak seçildim. Daha sonra öğretmenlik yaptım. Konuşmacı olarak büyük konferanslarda konuşmacı olarak katıldım. Bir kitap yazdım. Bir gazeteciyle birlikte. Köşe yazarlığı 13 sene köşe yazarlığı yaptım devamlı olarak. Yani kısacası benim özgeçmişim bu. Halime, o siz Sosyalist Halk Partisi'nden parlamentoya girmiştiniz. Evet. Teşekkürler. Sayın İbrahim Benli. Ben teşekkür ederim. Prezibo. Evet, merhaba Jüegiyora, şafxaş, temaşevanı Pekan. Rezi bu dengi katını. Dengi mi tını? Dengi mi ne? Heye. Denge de. Tamam, Fethiye Valgu dengi tını. Az dubara bikim az bejim destpeki da şafxaş, temaşevanı Pekan, spas boy daveti ve az havale namzet raji serkeftin tkazım haval Halime, Fatih, Taner ve Hamiyora. Navê min Serxete İbrahim pirastî îbo ye. Ez ji bûmsiz me nêzik 24 salin ez Danimarkayê jiyan dikim. Ber hatina Danimarkê min Tirkiye rojnamevanî xelas kir, gazetecilik me xelas kir. Paşa sala 2001 dawiyê 2001 ez hatim bir jî min ser komünikasyonê master kir. Ez siyaset jiyana me de her dem hebû aslında, yani demek ez levke lise li Ankara tişum lise ve demir zaten gran edin ser siyasete nasname siyasete zaman ez gran şiar bûm xeyesim yani li üniversite Ankara'cı vaktak min rojnamevanî dixan ez tevê hareketa ev kedavum yani xandevana davum orada mixebat kiriye tevê xandevanan welet Paris dibêjin yurtsever gençlik di navana da ji xebata min hebû. Dema zatim Danimarkê destpêkê da hem min dixwast zimanê Danimarkî bi serva bibim ji bo wê min tekhûşîn kir ama bi rûda jî min her dem di nav hereketa Kurda da ez hebûm yani destpêkê da Fey Kurd heye li virê ew dibên çatî örgîtî boy dernekê Kurda min di nav wana da karê çapemeniyê yani basîn yayîn îşê min ji wan re kir. Demek nêzik salekê da xeberê nûçeyên Kurd Firat nîvsê da jî wek freelance Kurdî Tirkî biborin Tirkî nûçe dinûsandin. Wekî di jî ez yani alî çapemeniyê da boy Kurda xebata min zêde bûn. Mesela demekê li vê derê saziyek akademisyen telebeyê Kurdan hebû Fokusê wana bültenek xe derdket makêcikî ew mijêra ew dikir xebatê wê dikir. Dîsa saziyeke karsazan hebû li virê Dexaf Kurd karsazê Türk Kurda xwastin yekîtî çêkin narêxedan.
yani hem ez diçûm zanîngehê üniversite min Brûda jî ve karana dimneşandin. Dawiyê heşt sala jî ez şarederiya bajarek ez lê dimêm. Navî bajarê me Herle ve hevalek me xelke Qereca de haw digo Hewlêr. Em li Hewlêrê ez endamê şaredariyê me vê ewkê da jî Pirû da jî ez zaten her daim sala 2006 vir da jî ez namzetê ewkê me parlamentoyê me niha heremê derdorê Kopenhagê vere dibêjin gerestin em navagî û bêjim navê bajara wê heremê da ez namzetê yekemînim bawerim bîst salî adarê ez jî hevalên din jî warin hilbijartin paşê pirs hebin em vegerin. برازی بۆ تا قاڵە پارتی خەکر بۆ وەکوون Herê rast e. Partiya min yani nav dorda nivîsandine hevalan înis lîsine te vegeran Kurdî dibên lîsta yekîtî yani partiya me mîna hesine HDP wek koalîsyoneke herekete zêde di nav de bûn destpêke de sê hereket 25 sala ber vê 30 salî ber vê wana bûn partiyê navkirin Partiya Yekîtî yani înis lîstin bi Danîmarkê Birlik Partîsê. İngiliz bûn Partiya Kesk û Sor Zer Yekîtiya Kesk û Sor Zer. Partiya me partiyek sosyalîst e partiyek çapker e ji bo wê demak biryar kir min got ez di nav siyaseta Danîmarkê kevim boî min jî pir zehmet min nekişand yani min got înis lîstin partiya me zaten hevalan Danîmarka tijinin jî zanin înis lîstin her daim polîtika siyasî polîtikek sosyalîst dimeşîne boî Kurda jî pir xebat kirine zaten me pêşê yani paşê ser wê biaxivin. بله سپاس باز سرکەفتە شتا دixwazim Zahîra Balgam Fatî Baran haynin sarxate. Spas avalno ez berê bêm spas ji bo eva programa çêkirî ji bo em davet kirinî eva eko dan me imkana dan me mîro xel Danîmarka ji miletî me Danîmarka nasibkirin bidinî. Navî min Fatî Baran e ez ji Konya ji gundê Hejlera me ez 25 sal ber vê hatim Danîmarka li Tirkiye min lîse xelas kişinda me derbas başlamış dest bi hekî kir üniversite kir min üniversiteyên xelas nekir ez hatim Danîmarka li Tirkiye jî înik em li lîsê wînî em tev kara xebata HDP wînge li wî zemanî HDP û me HDP'de me çalışma kirin ez li 2000 jî hatim Danîmarka li 2000 ez hatim Danîmarka şina mexta zimên min dest pê kir li 2003 jî min mexta zimên xelas kir şinda min dest bi hekê kir mektebê melimliyê kir li 2008 jî min mekteba melimliyê xelas kir mamoste min xelas kir şinda min dest bi hekê kir korî mamosteyê kir ji 2008 pêl ve jî dew 8 salin ez li Danîmarka karî mamostetê dikime. Wê dijî min îş pir kirin min vertibên rol model min tişû panel tiştîweng didan ji bo întegrasyonê ji bo tiştîweng li vê dere întegrasyon heke bakanlî heye min li vê dere hekê wan ve tavdim me li vê dere kare rol model jî kir wê dijî kare paqişî kare pîzê kare taxî min 5 sal jî taxî ajit wextek min معلملغه تخوان ماموستدی تخوان متوی زمانی دجای سوی geçimi xebikin diye me 5 sal jî taxî ajit nihajî minak migotî ez معلملغه dikime ez hatim Danîmarka şunu jî minak avalî bigotî ez teva ek bûm teva karî komala bûm teva karî verdibên fey Kurd ez teva karî wan bûm ez teqrîben 10 sala me hevseroketî hem de ake reverberi urdo hem de hevserokî fey Kurd ake komala mikir divê karî da jî mil karî derboj mest kir divê deneme de jî em bi siyasetmedara Danîmarka ra em me evdin nas kir ji partiyê rast jî ji partiyê çap jî
ل 2012 جی من بیدار کرد مگو پارتی این نسک ج بوی ایدئولوژی ما ج بوی حرکت ما این نسک اکه این هستنه ل 2012 از بوم اندام این هستنه ل 2012 جی از کدم اکه هل بجاتنا شرداری سفرا سیومن گرت ل 2021 از کدم شرداری و جی گلیت من ورتو بین برون بی ج 2021 پلوژی از شهرداری برون بیدم نه این سال سه ماه و سال هنگ 2025 لدانمارک 200 حل بجرتنا شهرداری هبو لوی حل بجرتنا جی لوی سچمه جی از 200 اکبوم کاتم شهرداری نه از کمیسیون اک سرکی کمیسیون که من ورتو بین کمیسیون اک خزایی از وای دیجیت کمیسیونی اکی دامه ای مکتبا ای زارو کدامن کاری خوان بردام کمن از توازم تشکی بیم به تواکم اول سالم مسلم درو بر به دونه دش مشکل شو دونه اولی سر خوشیج بوی مالبات سالم مسلم بوی کردن چهار پارچه سرخوشی از توازم بیم اوج چو دونه حالی ما باش ناست کر دانمارک قایز چند جور هات دانمارک ما تعودی کار خبرت شکرن سپاس پرس بونا می و پرسنا برسب بدنی سپاس سپاس اول فاتش در سرکفتن جبوی سالی مسلم سر گلی میج خوش بته بیناندو مال پارلمنت جو بیناندو زمان نهاجی برز تانر گنج که فر با تانر سپاس برز درویش از قاضب سره دا نیوان ما تماشان ما سر اکران خم سیرت کنی سلاو خم بشنم سلاو گرم نابه من تانه را از بومسوز ما چند سالی ما از 2030 پل دانمارک جیان تکم من از یعنی اوکه من پیرتبین شاورمند جواکی یعنی از ترکی سوسیال دانشمانم من سر ویژه لیسانس چکریم از چما کتم سیاسته از بیم از یعنی از متفاق دا مزن بوم دما از زاروک بوم کالا من یعنی مختار بولگن از من بیروکراسی ترکیه پر دید چوم دما از بوم 13 سالی 12 سالی 14 سالی اینده من خناس کر من واز کیمه بربه بالا من پارتی کرد کشم مثلا دمال از مانقره جیان تکرجی از تو چون ده هاپتات من ناو جیوانو دا خبات مشان پاشه هم آتینی دانمارکه از 17 سالی بوم 2006 وردجی از ناو خبات کمال دو من او کتبین سرکتی جوان ورژی کر کماله دما پاشی از تاب فی کردم تاب ایبو تاب بریز فیتین ما کار مشان یعنی پرتین کاری در با یعنی ما پر کار مشان خیر ویجی یعنی چما از تاب یعنی پارتی چما اسف چما نه پارتی کدن یعنی ام چپکر نی ام بوی چانده مزن بونی من اسف اینی نزدیک خدی بوی وجه مخواست از تکم سیاست دانمارک لیگال جی 2022 مخ اندام مینانج بوی شهرداری بازاری علی جیان کم یعنی بلاروپه از یعنی جاره که میجی از بسر کتم از کتم شهرداری ازاتم حزب جارتن دمی سفته یعنی پریودی سفته از کمیسیون خوزای دوم یک جی پرتبین کمیسیون آبوری یعنی اکونومی هم بینی و هلبجارتری نوجی یعنی سال چوری ما درواز کری هم دیسا باز سرکته یا پیش داشت چوب از ناب خد دو کمیسیون رو درود تنمه خوزا یعنی از این بردوام تکم چونکه خوزا تنگی اوکتوین پسکرکی مثل سرکنه آدیجی از ناجی اوکی دروشتم از سروک کمیسیون سوسیال یعنی جواکه از سیمیجی از جبوی کال پیرا کمیسیونی کالا پیرا دبین از چونکه اوجی
demek ki peşvara hem jî kalbini pir bini az dixwazim ma yani şerd û mercivana jî baş bin ji boî ve dawî ez bim yani dixwazim heval birêz Sahil Müslüm Bîranî bînim yani evna cangorî azadiyê ne ji bo Kurdiyetê boî yani gel li bin dest kar kirine yani yani tiştek ziyade heval pirs dikin ez ê bim nav vay yani tişt ziyade tene serkeftan yani qortasiyê ve bînim. spas niha ez dixwazim bi nîvana me re hema bipirsim rewşa siyasê di Danimark na çi ye? Ew partiyên Danimarka siyasî bi kîjan argümana dera kolan dikevin ku dixwazin rêya berhev kin û dixwazin di rêsekê de hemû bên ez sifta şûrep Brez Halime Oğuz'dum. Halime Oğuz şöyle soruyorum size. Danimarka'daki siyasetin gidişatı nasıldır? Siyaset yapan bütün siyasi partilerin hangi argümanlar çok ön planda ve neyin üzerinde bu siyaseti yürütmeye çalışıyorlar? Topluma nasıl bir vaatte bulunuyorlar ki siyaset analisinde ona göre bu argümanlar kullanıyorlar? Buyurun. Şimdi bütün siyasi partileri mi değerlendireceğim yoksa kendi partim olan SF mi? Bir de Şöyle kısa genel anlamda yani diyelim ki siyasi partilerin daha çok göç sorunu mu, entegrasyon sorunu mu, ekonomik sorun mu, sınıfsal sorunlar mı, çevre sorunu mu? Bunları çok kısa rica edeceğim herkesten. O biraz kırmızı blok mu, mavi blok mu? Ama öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Bütün izleyenlere de hoş geldin demek istiyorum. Şunu da unuttum söylemeyi. Ben aslen Omaro'da doğdum. Yani doğduğum köy Omaro. Evet ama yani şimdi Ukrayna Savaşı'ndan sonra Ukrayna ve Rusya çatışmalarından dolayı bütün partiler yani daha önce militarizme karşı olan bütün partiler artık yani devlet BNP diyoruz ve hızları po bir daha söyler misin? BNP yani Gayri safi milli hasıla, gayri safi milli hasıla. Devlet bütçesinin %5'inin en azının militarizme gitmesi konusunda bütün partiler hemfikir. En eskisinin tam İbo'yla Fatih arkadaşların partileri pek katılmıyorlar buna ama diğer bütün partiler yani dışarıdan gelen şeyin ne kadar aslında ciddi olduğunu görebiliyorlar tehditin. Bir de yani Trump başa geçtikten sonra artık NATO'ya da devletlerin çok da fazla şeysi kalmadı, güveni kalmadı. O yüzden Avrupa'yı güçlendirmek lazım. Avrupa Birliği'ni ve Avrupa'daki çalışmaları güçlendirme konusunda. Bunlar kamuoyunu çok meşgul eden şeyler. İklim, çevre, gençler, okullar, yaşlılar, eşitsizlik, bütün bu konular biraz daha kırmızı partiler dediğimiz partileri ilgilendiren konular. Yani bu İbo'yla Fatih arkadaşın partisi, bizim parti, Sosyal Demokratlar. Biz daha çok Refah Partisi'ni nasıl güçlendirebiliriz? Bu yönde çalışmalar, bu yönde siyaset yapıyoruz. Ama diğer sağ kesim daha çok işte nasıl vergi yani zenginleri daha nasıl zenginleştirebiliriz? Aslında onların politikası biraz daha ekonomi ağırlıklı, daha çok İşte zenginleri daha çok zengin etme, vergi az ödeme konusunda onlar daha çok yoğunlar. Kendi partim adına da bizim özellikle bu seçimlerde en çok bizi ilgilendiren siyasi konular çocuklar. Çünkü görüyoruz ki yani okullar yani normal halk okulları
bütün öğretmenler gittikçe öğretmenliği bırakıyorlar. Sınıflarda çok fazla çocuk var. Eğitim kalitesi çok çok fazla düşük. Yani bu beni de çok ilgilendiren, aslında bu konuda da seçimlere ben giriyorum. Yani çocuklarımıza nasıl daha kaliteli, nasıl daha verimli eğitim verebiliriz? Çünkü geleceğin demokratlarını yetiştireceğiz. İlerini bu Teşekkürler. kesintim İbrahim oldu. Bir bu, ikincisi beni yani 15 yıldır çok fazla üstünde durduğum bir konu var. Onu da kısa söyleyeyim. Kadın ve erkek arasında eşitsizlik. Tamam, Danimarka kanunlarında eşitlik var ama maalesef ki özellikle Orta Doğu kültürünün çok hakim olduğu bölgelerde halen kız çocuklarımız yani orta çağdaki şeylere göre yetiştiriliyorlar. Gençlere o şeyleri tanımıyorlar, o fırsatları tanımıyorlar, özgürlükleri kısıtlanıyor. Şeriatçılık çok fazla büyümekte Danimarka'da. Teröre eğilimli gençler gittikçe fazlalaşıyor. Bu konuda da benim çok ciddi şeylerim var, fikirlerim var ve bu konuda da çok yazılar yazdım ben. Kusura bakmayın, Türkçem yeterli değil. Bu kadar. Teşekkür ederim. سپاس ام تخوازن ابراهیم بین چرچوه که دا بینی زمان کو او سیاست پارتی جبوی کجان آرگومان وان پر در پیش کردنر تیرم خیر Evet, rast. Ere, me destpêkê de bir kir ez bêm ez jî bûmsiz me mîna taner em merî evin jî min dîsa bir kir ez bînim ziman Salîh Muslim wek dervîş heval got îro Parlamentoya Danimarkê me resepsyonek kir boî Newrozê me dor da janî ziman wek hevalê min partî da şeyan wanî ziman Salîh Muslim bi rastî jiyana xwe boî gelê xwe feda kiribû. Yani hem jiyana xwe genim jiyana malbatê xwe zaten bavê şehîd e. Ciyê wî di dilê me de ez bawerim vizyona wî ji bo Kurdistanê Seste bir sorun mu var yoksa benim mikrofonda mı var? Nizam dengê min tê we ne Her pirskiriye denge de tey bu. tamam. Ew yek ji alî siyaseta da na heval Helîme taner anaj dizanin vê demê panel zêde ne bi rastî ser sê tişta siyaset halazir dimeşe ha yekemîn siyaseta ewlîkarî yani siyaseta asayişe güvenlik politikası ji şerê Ukrayna vir da Ewropa ji wî alî da bi rastî milyar pera ji bo leşkeriyê xerc dike. Heval Helîme got Partiya Yeni Sîsên pir tevlê nabe em her daim dema êrîş ser gel bû em paş wananî bo Ukrayna jî ev e. Ama tiştekî em tahammül nakin. Dema Ewropa piştgiriya Ukrayna dike ama dema êrîş ser Kurda bû ser Filîstîna bû em dixwazin Ewropa wê demê jî alîkarî bike. Ji wê alî de belkî partiya me polîtika xwe cuda ne. Ew yekemîn adin Danimarka ji korona vir da jiyan pir biha bûye. Yani enflasyon helkişt da ket ama tiştek mesela euro terin millet terel marketa tîstîne berê 1000 qeymet didan na nêzik 2000 ditin. Ew rastî boî milletê me karker ek maaşa xwe nezêde ji bo wê pirsek mezin e. Aseyemîn yani ew tabii ji bûyî alî de belkî boî polîtika vergî jî ra rû da em bêjin. Aseyemîn wek ez dibînim wek girîn dibînim li Ewropayê hemû jî belkî hûn bizanin partiya çapker, partiya rastkar em bêjin, partiya nijadperest, partiya nasyonalîst ew na siyasetek qirêj dimeşînin ratûn rûtûnin qalê Müslüman dikin, ratûn rûtûnin qalê kesê ji derve hatîn dikin bêguman pirskirî hene civaka Kurda de jî hene civaka Ereba de jî hene ama tel civakê umumî mezkir îro civanên Kurd jî civanên helk gelê de jî
اونا خواندنا وانا ایش پیش تا اونا کار جی تکن vergi jî didin ama partiya Nijadperest va tiştana pir pêş nexistine ne tek partiya Nijadperest îro Sosyal Demokrat Partî jî evna jî alî da siyasetek pir qirêj dimeşine wê demê partiya çapker yani partiya mîna partiya Yunuslis'in partiya Sosyalist Halk Partisi geres evna destê xebderiyê din ki îro milletê me li virê jiyan dike xebat dike evna wek kriminal nen navkirin kriminalîte heye ama gelê me serninga ye serpiya ye pir kesî ji demokrat e vat se tiştana ez bêjim te ji min pirs kir boî min çi mühim e ez bêjim yek işte ji bo İbo bibare em wana Zahîrê Aval xwaze wek berdamê wan bike ki fermo Zahîrê Aval em ê warnî wana jî. Tamam. Spas. Na em gudariya vatkin bajmer basa başa Danimarka vatkin tişkî ez bipirsin nahatine. Bas. Wînî em çaxa Fetî Aval bûn em carê dir jî wek rewşeva û xwastina we çin em ê warnî wana kerem kirin. Fatih dengê te tune. Tamam ha. Niha dengê te mikrofon Ez kapalı. xwazim wek ew siyaset partî li ser kıjan argümana xetînên ziman tiştek tê cudayê kerem xewê jî bê em derbasa. هبل از منك مقولتي از 2000 من فرا 25 صوب من الفرم يعني جيك از من فرا لدنمارك برتش توت göründüni. Yani evvel Zahide vakti başlamış program ekler ki işte Danimarka demokrasiye prekavna are prekavna ama noha mi meskini ki لسر انسان جدار داتنی یک Türkiye da Suriye da Irak da memleketine dağıtını bu bana özellikle ser Müslümana doğazın tişti per nu çekin imkanı ona per ağ bikin zor bikin mekin bikin naha tiştek hem mesela hem azvar bir mesela hem velati pasaportu Danimarka bar ve mesela ta شاد کرد چی شش هفت سال تو دانمارک مایت از زمان اوت کرد کار تایی خرک اشتای خرک تا همولاتی خط ایتانان تا پاسپورتی دانمارک ایتانان او نها یعنی امکان پر زور کرنه پر خیلی نا لبیش شرمه شنک نه رای بدن چون رای خطنن لفروتی دنیا بافتی خیلی لفروتی دنیا دکا خیلی لفروتی دنیا اما رای خطنه چون همولاتی خطنه پاسپورت خطنه و ایدن تندوستری بر و تاج خستخانه تلفن کرد تیسیپین داده قدا همه تاعتن تو دور نیوز شوی خستخانه تیسیپین داده قدا تو ای تناندن لطا مست کرن لگوره و تندوستری پررم بو اما نها باز تو ساعت نفی که ورکه جبوی برانی خمز خستخانه تلفن کرد من ساعت چال پین دقیقه تلفن دو پای کی سویک مستره وارمن ما برای من ارل هایکل خستخانه لی مسکن mesaj bu perverde hazatım perverde pre judo pre farklı nohaji per zor करना ak arkur ki करना sınıfo rakama korrekte do mesela hecmara korrekte do ark çu ziyada tavana maktab kam buna maktab pre pardajistana nam beni çuma çünkü tu beni ekonomi hagil savaşa karşı tıkına mesela Ukrayna rukas para kuşandan ama o da maktab o da endüstrisi tu beni ki akhe bu hak hukuk ma bu hak hukuk herkes kişi sıkıntı dert kavna siyasetik bu yüzü hing zor tabi bu panebera hing zor kırın naha Danimarka Ukrayna bitir paneber aynandan قد لبر قد بويدن پنبر شنگ من دانمارکا قاچاق وطنه ری راش وطنه شاد کن وارن دانمارکا کمیل جاکن اما ویدن پنبر اوکراینی bitir کسی اینن مثلا maaşı emekliyor ek kale pirek maaşı tistinin eğer kari xana kari ki rında xarek maaşı xe 6-7000 gesimi xana ki kri xana ki enflasyon avali boşgu enflasyon vedere pral kist ama maaş göre enflasyon al nakist maalesef magutse güvenlik politikası kana bahane göre vezi
Pres Fatih ev متفکر بوار از کرو که دیدن یعنی روش خواهد و تره او تانر خبین زمان هم شنده چقبن پرست کرد. از شوری خیلی پوشی خلاص که از زود متفاوت کردن تا اکوت کرد مثل تو بین güvenlik politikası ایران savaş dert kebe Danimarka jit koalisyonu ki İngiltere Amerika dedi ya Filistin İsrail dedi terne silah khal ser millet denemiştik ne paşet beni ki parametrenin göreveji insana aki kısıtlamış buna spas. Ştaraj spas taner tişi vakt işte gücüdati bir kerem kha arni pırtkere kha esas o agar zayga falan bu pırsa kerem kan. Yani pırsata av bu yani mecara ve hilbijartını parti qalat dikine yani havala pırtıştığına zaman av bir kere mesela pıskırek ekjeyi avji ava yani xuza ekji ava vaxırtını ser ve pır de denkirin yani na Danimarka yani prani xeji yani cütkariye ser avkexe cütkari manevek kemikelci per şoğlandınız na vakti cütkari kirne avi vaxartine yani çtik avituen kemikel PFAS dedi per maneve el serve per dağfına partiye çabet xazna yani der doğru ve avi binerde ma yani zehire yani ke ve çtik kemikelle nakin partinin jehane rastgerci de bejene na ama juda bekin yani el servi mecariş perden denk kine mu az vecibim vakti tiştene ama darbas beşe dibine. Spas. Kerem kazayla var. بله ام در بس aslında پرسک من دل هبو ama از تازم برز تانه بحثا آوی کر آوا پاکش او کار بیرامن yani le haram amey Anatolia Navinci Skreka ava heye mesela dama çiftçiye me terlefe avdıdın gerek ki müdahale kaza ettin doğaya yani o av tembiye baran jinabarın o zaten az sirkülasyon ki yani bu baran bir bara divem kazaya zede karanekin zede karnenin işte yani bezanin gava bavejin mesela fazla bakırsın şu proje ve ne kadar proje ki yani bizim şehredariye Cihan Beyliğe Kuliye Kırşehir'e proje ki çeken hem aliye bilgilendirme da hem ji bu kom varata haber parizin tişki ben yani ura çenabem ki barsı bıdı? Tu bari kerem kötü de tabasa avekir yani çe dibe ve deri mesela Kurd Anatoli Navin siyasetmedar me şaraderi runiştin pere em tikarini proje ki hevbeş yani bavdır proje ki çekini mesela beni şaraderi Cihan Beyli ve tekili çekini em her nüvederi yani diyalog ki çekini ama çava ve psikolojik gündemeci yani zalal biknam çava avi xe ve xartane yani ve kimyasali biparizni yani bu avnoj zanın mesela berve gündeme 3 sal berve avi xe yani piri hoş bu piri pakış bu ama nazani yani bavı me kalme cütkari kirin işte ilaç lekirin avki lekirin no avi nene ve xartane gündgi avi xe devret istine yani mecare ki pir giringe eğer havalı dizi yani azap xaji yani peşengi bekim ama yani karını proje ki çekini havalı me şarederi de runuştini yaji de meclise de runuştini parlamentoda am karın proje ki çekini yani şarederi Cihan Beyli yaji Kuli nizam yaji haymanı am kanunana proje ki tavaf çekini milletime yani avuk bikini bu yani perverde bikini çava am karini avxe ve xartını beparzini çünkü av pır gringe yani belki jiyane me hani yani intikarın bir sözü bir maç ders verdim ve Ali da bakın ama pır keyfaş ben çünkü burası her ko az dişim günde haram ama hem
hem Xazar Diyabiye hem de Avsıneye yani merid ve hatta bir sala belki kesmi karar bir bijici o tiştik yani bejin eksistansiyel bejin ya hayati yani proje kura bugün ama Türkiye kaçtın az bana pırtık hoca halime oğuz bıtırsın Telgut ez bi Türkiye xwazim pirsaxe ez xwazim işte bipirsin Danimarka'daki Kürt toplumunun en güçlü yönü nedir? Ve en büyük sorunu nedir? Bir de bize mesela biz orada yaşamayanlar için oradaki diasporadaki Kürtlerin özellikle Anadolu kökenli Kürtlerin örgütlenmesi ve kimliğini koruma konusunda neler yapılabilir? Siz siyasetçi olarak neler yapabilirsiniz? Ve sizce oradaki İç Anadolu Kürtleri kendi güçlerini yeterince örgütleştirip kullanabiliyor mu siyasette? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Yanıtlamaya çalışacağım. İlk etapta şunu söyleyeyim. Yani bizim Fatih arkadaş Danimarka'yı biraz yerden yere çaldı ama bence çok büyük haksızlık yapıyor. Danimarka halkı Kürtleri çok çok sever. Kürt'ü de çok sayar. Yani her şeyde işte şu Müslümanlık şeysi altında da yani böyle Ofagol dediğimiz yani böyle kendini sürekli ve Ofagol İbrahim Ofagol ne Türkçe? Yani böyle masum şiddete uğrayan diyeceksin. Mağdur. Mağdur Sürekli pardon. böyle Evet. mağdur rolüne de girmemek lazım. Ben buna çok çok karşıyım. Aslında bizim için bizim mücadelemizin daha çok işte demokrasiyi nasıl güçlendirebiliriz? Mesela eğer Kürt konusunu diyecek olursak Danimarka Kürt davasını Kürtlerin gerçeğine çok çok saygılılar, çok da destekliyorlar onu söyleyeyim. Ben hiçbir zaman bir Danimarkalı'nın ne bir siyasetçinin ne de halkın Kürtlere özel yönelik bir eleştiride bulunduklarını görmedim. Müslüman diyen mesela Müslümanları eleştiren sağ partiler var ama biraz da kendi içimize dönmemiz lazım ve neden insanlar artık Müslümanlığa karşı böyle bir fobi oluşturmaya başladılar. Bunu da biraz kendimize sormamız lazım. Yani entegrasyon sorunları o kadar çok fazla ki mesela bu kriminalite olsun, suç örgütleri olsun, cezaevlerinde yani neredeyse yabancıdan başka hiç kimse yok. Bunlara ekonomi diyorsun sen Fatih. Bunlara işte ekonomi ya bunlara para gidiyor. Ondan sonra birçok özellikle Arap ve Somali ülkelerden gelenler çalışamıyoruz deyip de işte biz travmatize olmuşuz. Devletten maaş alıyorlar. Çoğu da emekli olur. Bazen de gerçekleri söylemek lazım. Yani bazı şeyleri gizleyerek hiçbir şey değiştiremeyiz. Bizim asıl mücadelemiz nasıl daha çok güçlü bir demokrasi, gençlerimiz ve çocuklarımız için nasıl güçlü bir eğitim, nasıl demokratik fertler yetiştirebiliriz ve bu şeriatçı kesimleri kriminal kesimden nasıl uzak tutabiliriz? Bizim mücadelemizin bu olması lazım. Ve yani yine dediğim gibi Danimarka halkı Kürtleri çok çok sever ve sayar. Ve biz de bu örnek kişiler olarak yani iyi örnek teşkil edelim ki Kürtlerin davasına da yararlı olsun. Bir de Kürtlerin arasında bence bir şey var. Valencia Menspletisi İbrahim. Nakoki.
Nakoki. İbrahim Spletlisin. Ayrılık diyeceksin. Ayrışma. Ayrışma. Türkiye ayrışma. Ayrışma. Tamam, Kurdigo. Ayrışma. Hep Kürdigo. Türkiye ayrışma. Yani Yani Kürtlerin arasında siz benim sesimi duyabiliyor musunuz? Çünkü Evet. ben sizi duymuyorum. Tamam. Kürtlerin arasında gruplaşma var, örgütleşme var. Bence Kürtlerin böyle bir lüksü yok. Kürtlerin bir arada olması lazım. Tamam mı? Tek güç olmaları gerekiyor. Danimarka gibi küçücük bir ülkede 10-20 tane Kürt grubu var. Kardeşim sizin böyle bir lüksünüz var mı? Neden birlik olamıyorsunuz? Tamam, bir demokrasinin içerisinde fikir ayrımcılığı olabilir. Bu demokrasinin şeysidir, kuralıdır. Ama bir çatı altında olması gerekiyor. Yani bu kadar fragmentiyet olmaması gerekiyor. Kusura bakmayın, bu kadar söyleyebiliyorum. Teşekkür ederiz. Ben bir tekrar bağlanayım çünkü ben sizi duyamıyorum. Brez İbrahim benlikte. Aynı perspektifi devam edin. Yani az xazim çend tişta bêjim bu tiştê Helîme Aval gotî paşê jî bersiva pirsgirêya te bikim. Rast e Ewropa ji Kurda hez ke çünkü Kurda pir jiyan da heye boî meselaya Ewropayê wana sir rojava 15,000 jiyan ji destan. Rast Kurdî yani Kurd wek milletek demokratîk e yani mîrol Ewropayê nî em dizanin hezaran millet heye elbederê ama Kurd her daim demokratik tifkire, seküler tifkire ew jî ji bo Ewropayê tiştek sempatik e yani ev bêguman. Yalnız va ne vê manê destpêkê min janî ziman yani Partiya Nijadperest vê ewkê rojavê dimeşînin yani mesela rast e heval Helîme ji vê kriminal hene ama va kesana ne ew kin yani ne tamamî vî aliyê belkî sedî dehe vî aliyê ama sedî not yani îro herin xweşxaneyên Danîmarkê bis mêskin belkî sedî pênce ew kesê lûr dixebite hemşireyê din personelê din ew gî kesê biyaniye yani bence tiştek şaş e yani partiyek sosyalîst va polîtika nijadperest tên meşandin li wana xwedî derketin bence tiştek şaş e. Erê em rexne bikin tiştê şaştî em rexne bikin ama evkê Tirkî şorekê tu boî Erebkî ji Erebîstanê me şewtînin yani çend kriminal me de hene ji diye em kesê biyanî tevkê de patozê ji derbas nekin ez wê tînin dixwazim bînim ziman ji bo alî ziman yani mesela heval tane qala avê vexwarinê kir te ji bo heval zahîrê av jiyan e ziman jî hebûn nebûna me ye yani demak ziman nebû millet jî nabe em jî nabin çand jî nabe kultur jî nabe li Ewropayê dema qala entegrasyonê dikin ewna bi rastî pir qala asîmilasyonê dikin yani ewna dibên hûn werin ama aynı mîna me bibin aynı mîna me bifkirin aynı mîna me biaxivin mesela mînakê bidim Ewropayê Danîmarka mesela îro şarederiya imkan heye zimanê zikmakî bidin zimanê zikmakî boî kesê nasnameya Ewropa di dest da mesela kesê em bêjin Ukraynayê derê din hatin zimanê zikmakî boî wana beleş e ama demak kesê din işte Ereb, Tirk, Kurd, Somali ewna ser lêxin komûnê pir carî zehmetî derdikevin. Ji wî alî de saziyên wek pêk yani mîsyona wana mezin in yani mesela îro Helîme li meclîsê axaftin kir wê jî qala çerokê dayîk bavê xe kir ez jî çerokê kalê pîrê xe mezin bûm zimanê min ji wa çerokna tê ji wa gotina tê ez bawerim zarokê min jî berdewam bikin ama ew göreva min e yani milletê me Danîmarkê piranî mesela car car ez dibêjim zarokê xe ra Tirkî denkin tiştek eceyb e yani tu dibê tu Kurdî te vê re Kurdî neaxaftî belkî zarokê te heta 20 sala Kurdiyatî jî bîr bike bizane be Kurd e jî ne Kurd e jî yani ji wî alî de ez we pîroz dikim yani xebatke pir giring û tumeşinin yani heval Ehmed li vir tune ama dizanim çend heval her derdorê Ewropayê ji bo pêkane xebat dikin pir qede wana hene ez wana tekrar pîroz dikim yani ziman hebûn tunebûne ji bo ez bawer dikim em zimanê xwe fer bibin zimanê xwe biaxivin ser wê jî polîtika bikin em îro
ورجی تکارن söz بدن یعنی سیاست مدارال داری بوی زمانی کردی جی خبات که بمشین تبا سپاس سپاس gerek spas. Ya bula bre Fatih Baranca aynı kurse besi verdi be. Dengemetti. Fatih Baran cam diyeyim. نه فاتح اول دنگ نه جمدیم ده از دنگی اول کیو نیوز ما اول ظاهره وقتی دنگ کرد نیوز ما اول ابراهیم دنگ کرد نیوز ما از ده جور در کتم دوسو کتمی یه نگیرند یعنی سیستمی من یه هک یعنی یه نوع نه مسوره فهم نکرد ما اول درویش سوریش میپرس کرد چون که از اولی ظاهره دنگ تپه مش اول نفسی اول برسم ندم ها زایره اول با پرسکر گو کی اول درویش دنگی قچو شو اول یا شو از سونی که در کم تکم تکرار tamam Zayro yine berdam kavak işte Bende de çok kesiliyor. Sürekli çıkıp girmem lazım. Valla işte canlı yayın olunca, dijital olunca bazen böyle sıkıntılar oluyor. Artık ne kadar olursa dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz kusura bakmasın. Bizim elimizde değil. soru çi bu Rica beyaz ederim. Daha dizi soruyor. az nuhat atıyoruz eval Daha Zahire. zengin dizi yani. Tamam. Bu yani Danimarka'da Güzel. yaşayan İç Anadolu Kürtleri. Aslında Kürtlerin hepsi ama özellikle tabii İç Anadolu Kürtleri hani örgütlenme konusunda nasıllar? Güçlü tarafları nedir? Eval Hani, den güzel şu. güçlü şu. Maalesef dengi nave. Az gore hak denkim. Az gore ki ibo yaji tane rano yaji lavali halimet denkim. Az gore denkim. Herhalde mesela anlaşılmış bu. Ülkece meden dikir. Qala hakim kir şükür politikası. No ama otun Danimark am tuni kam şükür kini ki vana fakas dana ma zve bitirzam nagosni. İşte Müslüman elve dare buna radikal. Kurmancı buna da 15 parti ve ne demokrasi. Demokrasi ولا اير كرمانج شنقنا جروبا قاتشيقنا خر درنا قاتشيقنا مسلمان شنقنا الفدرة حياتها الجوريها يشمش كنا خرك طيب عزيزي نقاشي الراديكال ما تقول كي مسلمان الفدرة برتش تغازنا تقول كي كرمان الفدرة برتش تغازنا تاني بخاب تسلسمش بي تاني بيكي زاتن أرمانجة تل أوروبا شيء إنسان شماتنا أوروبا يجي لأوروبا اير دوت تقول كي از منو قوقلا كي هر مورم تو ما فکر متنم ما تو düşünce متنم ما تو حق حقوق متنم اینگه چه gerek هایی که هم سیاست بکنی نه دو سال بعد گروه چه بود گفتن که ملمکتا ذکر کارا با شرط ما یاساق به یا واجب خرج ترکیه تمل ترکیه زمانه می یاساق بو با شرط یاساق و یاساق هم تن نور په هم تقاسونی که این تشتیک مال ترکیه هم قرشونی ایران رقم قرشونی هم لوی درجه سیاست دانمارک کنی هم انسان حق بکنی ارتش که انسان تسقطیک نم بین که الگوری کیفیه حیاتی خمکن الگوری کیفیه جیانی خمکن دموکراسی نه که یعنی sadece grup مرن yaşamış به ما grup دیجی ما شنکن جیانی خبر دوام بکن نه الفدرة اول حلمه توی که حبسخانه دیجی yabancı ne İstatistik هنه مثلا لحبسخانه دانمارک toplam 4000 دوست مری هیه زوا 4000 دوست مرنوجی ز سدی هفته دانمارکینه ز سدی سیج yabancı ne yani bu istatistik vana Danimarka istatistik don هایکه دان چاپمانی دان قاش دان تخونی اما با مبلنده چیز لنده کتی چه اگ مجوی مدر کتی جمع برک مسلمان گی kriminal git hapse dana yabancı ki kriminal git hapse dana siyaseti Danimarkacı görevi Ahmet Gazini in neçebikni. Zaten siyaseti Danimarka xarab bir ser yabancı اول ابراهیم قال کر پارتی که در هن نوفق دنس پول پارتی وانه دغازن مسلمان گیو بقوترن نهاجی سوسیالیست سوسیال دموکرات yani avcı aynı mevcut tarna ama amca diyor ki tamam am şükür ki yetadan ma işi dan ma am kurban ve sistemi am kurban ve paranoni am görevci dan neknem siyasete nekni yani am çumot katın zaten siyasete Danimarka sayık no şu anda kanun naklisar yabancı çebuni نها قانون که عجب درخستن تشنایی که ترکی به کرمانجی به عربی هر ترجمان که خبونی هر دهلتی تحقیق کوي
yani ehliyeti normal kevit. Tu araba boşu da hayız tuvalete da hayız 125 tu araba boşu her ehliyeti beyni. Ama İngilizce bitir, Danimarka bitir. Tuzu banatın imkantına ki duari akbeki tercüman kullanmış ki. Ya tuvalete Danimarka pi mecbur tiçi şaş masala ki da vaz zamanla biki ya ji ehliyet startına. Mesela Veydin az bim çi yani pırt işte ben yani. No az tamam nözme diye az no alver bibirim. Az düsü derkem dikem az şabikim takip bikim. Spas. الأستاذ باورم پشکی راسته که برای فاتح بیجی مثلا نهاجی ام بیجن حساسیت سیاست سوید جی دست فکری دشبه yani benzeri şebe adani marfa براستی جی سیاست هرسم گاو بگاو هیده هیده دره عالی راست و به دمیجی هومانیزم کند به و بو ویجی پر گرینگ دنگی وقت و جیواکی دا جی بگرین ام جی پشکریه بدن و از خوازم پشکی را صومت بپرسم مثلا اول من برسوا پرسه ندا و مافی آخفتر ندامن کرم که پاردon بباره راست yani از تخوازم سر دا وی بی مثلا تمام برز حلمه جی پرتشتن گوتن اما حلمه نوی خد دنگ که یعنی نکار نوی پارتی دنگ که çünkü hem parti yeniz listene hem SF edici yani per kesi cuda tıkarı yani tefkirice yani az ve bizim yani av nişani ev ke nada siyaseti parti hemi nada az ve bizim ve edici yani gore perse ve az ve yani Danimarka yani gele biyani da Kürt gele heri rekistana yani yani örgütlü bir halk ama beni avcı çıma da yani am bendest yani zamanıma Kadıkavul Irak İran Türkiye pırdara yani tu bagajı ne gazi tu inge a politik no yani tu tavle siyaset tu yani tu helbest ki benefsini yaji tu pırtu ki benefsini yani tu tışçı ki tu ilam avket keniz barxudane gali xat ki جبوی و اما یعنی عالی دموکراسی دا عالی سیاسی دا اما پر پیشنی هم یعنی تبلبونی کردش باشه لان دانمارک گوری یعنی پر در نه یعنی جا کرد نه ای işte اونا سیاسال اسلام dışopinin yani avna tavle nobin ama prani kurdo yani galek demokratiyle bu demokrasiyi خبات باش تمشي يعني مثلا ما كردا ما يعني ما ديمقراطية جبيلا يعني ما نورم أوروبا در بس كلام تشتك تخازني أو تشتك جدا هم تخازن رجالات نوین چکنی أو یک وقتیش يعني گوری اولا گوتی مثلا يعني herhalde اول حلیمه خبر نینا سر زمان أو تشتك حلیمه تو herhalde مثلا از بخجی مگوی از شورمند جواکی و سوسیال دانشمانم از به انتگراسیون مخابات کرد لی یعنی ام وجی ام قبول بکنی سوسیال کنترل کی جهیه yani sosyal kontrol تو نکاری و بیتنه yani زلام مثلا ام بخام yani de ام و کرد yani siyaseti ام دمشنی او siyaseti ام جه حزد کنی ام تخوازین جنه آزاد بکنی نه ام جنه آزاد بکنی چما ام تو بری ایبو جیرو گو yani parlamento go go civaki ki azat be ki tu jeni azat be. Le ama yani ve derece sosyal kontrole mesela ile rojalata navin atına yani baca velata ki Müslüman atına siyasal İslam'e yani demeşinet khazne yani atına ve derece demokrasi tişti demokrasi باشه جگوری و مثلا وی ولاتی نتکارم و گوتنا بکن ای بداری بن شمشی دموکراسی هر چیزی که بجنم از دو هم شریعت خواستن هم وقت خواستن ایتاب این که یعنی یک کلمه توی همبر وانه نه همبر یعنی از وند خواستم فهم بکن نه همبر مسلمان نرمال یعنی داغ با و مد مال خدا عبادتی خد کنی و نه خواسته اولی توی که یک سوشال کنترل یک مافی جنا نادنی تازه ماجم پاش دارن یعنی واج هی واج راستیه که اما واج نوی واتایی مثلا واج نوی واتایی لأوروپا نجار پرستک پیش کتی اوجی چاو دوه مثلا یورو دنگه
دنیا یعنی هاتون گارتن یعنی مثلا هم دبینی مثلا امریکا دانمارکا وی از بین ناتو و حتی نا خبات تماشانده نا امریکا تو چاره سری خمیز کرد جبوی ویجی یعنی دانمارکا تخوازه یعنی عالی اولیکاری دا پراپر خرج که یعنی تخوازه پاراستانه خرچه که چونکه مره باوری خب امریکا نابه یعنی ما به روژاواجی دی پشتا قچه کرن مثلا اویرو سن گوشگو امریکا او که را گوتن یعنی مظلوم ابتیانا را گوتن گونی مجبور هشتی شابی را شر بکنه او توم بارق چه غرسه وانا مظلومش گوتی هم نه یعنی اسکر پرانی هم بوی ولاتی خه بوی آزادی هم یعنی شرط کنی خبات کنی یعنی işte mecbure Avrupa jî yani para xerç ke boy parastinê xe ama alî dijî işte nejarparistik pêşketiye hember Müslümanê piranî ew jî şaşe yani em partiye me jî hember vê derdikevnî em naxwaz yani çünkü yani emgî insanî ama tabii em vê jî hew bikinî Yani naslama ere ama yani Müslümancı ne kesin ne kolektif naslamaya yani Müslümancı farklı ne hayır farklı ama tabii ek demokrasi benimsemiştik ek yani dibin am tekarni havbaş jiyanek havbaş ama Danimarka jiyan bikini yani gerek am vi zamanı vi velatij am bizani yani eğer mesela qale Türkiye iştikini am tuni işte demokratik entegrasyon mesela hassasiyet Türkiye hassasiyet Suriye am valla getirdim peş çavxane ama tuni vi velatij am yani gerek yani peviste am yani eğer em txan jiyanek xeber berdam bikini em zimanî ve milletî jî bikini em tabi civê civakî jî binî em pêşkevnî ama malê xwe de rûştinî wekî bo gotiye em Kurdî yani em Kurkê zarokê xwe em kurmancî dekinî yani kurmancî yani ew yani tiştê yani sereke mesela euro ez siyasetê de me xerse yani bandorê wê li ser min e eğer wê nav me derxe yani az jiboy çi mesela tabii pırtışlar az le şaraderi belor perunum yani az karim pır karada bikim belki az Portugal gibi nüsün belki az perverde zmin bidim yani motivasyonu me sereke yani zamanı me habuno me ama peviste am tabii ve civakiş bini yani ama euro me tuj davra hoti tuj valate gidiyor hoti tu avukti ki ya tu iyi mini rosta yani sen kendini şey yapıyorsun yani o tu mecbur diyor ki mesela Irak Suriye charge'ında birin hiç virj bu me vatu be no be mesela Rojava havalı ber ve çıkaz habat meşandına Kurdema hatini vederi ber Rojava hatini vederi dugotin az çım hatini vederi çünkü PYD ya YPG nilaz charge'lar bezavcım yani bu am çava ve ideoloji kabul bikin yani vederi yani ma demokrasi mesela kol am beni az khani Danimarka ne az kurdum ama identitemiz yani mecbur mek Danimarka işte fikre az dibim mane az dibim kol pira yani ek jboy demokrasi khabat meşandına hatta no bu demokrasi çekin am jo irotini vederi am zamani khaş dankini am kurke mesela şaraderi Belarus'e حقیمه یعنی 10,000 روگدی خرسه این مومستایش دادنه لوکالش دادنه توی زمانی دایکی خوابه که وقتی که زاروکی که تاتوه او همشیره ته سونس پلاسکی توی بر زمانی خبر خن زمان دیگه پاشو بکه ایوا یعنی مواد چطور ندیل یعنی ترکیه ناوی میرو تانره میشت خواست از ناوی خبکم یعنی آلان یا جی ناوی کدیم کردی یعنی از نوع هم شکر کنی شکر نه همگی یک Ama tu am şükür ki işte mesela از نوع شکر کنی از قالا دموکراسی که مثلا از قالا دموکراسی که با نه شکره شکر تشت گیدنه çünkü mabxa yani tabxa bindesti diye ama Ali jine de meske mesela ya ideoloji tu yani tu parzi tu quality av tu xazı jine azat beke ama Ali de ite işte tu sosyal kontrol etki زنی وانا نه یعنی ام تاگ راست تکنی ام نوینم ام بخشی مسلمان نبی neyse ama per derişkir az adaletli ve muaffi اولی هزار بین هر کس که دقیقه که 2 دقیقه دن که من چون که اول همه در نگنی برز İbrahim
دسته قرار کری بو استن خوازم بیم از یعنی وقت ده فکریم از خوازم بیم مساجی بدم گردای گوتنه ته yani nahal dünyaya çeşitlik nave multi identity heye yani çift kişilik çok kişilik nasname me ne yek merit kare sedi ser Kürt bejli merit kare sedi ser Danimarkalı bejli yani jiboka khazım Danimarka zamanı van baktım entegre bibim kare van bakım ne mane ko ez derji nasnama kay Kürdi jiberdim yani bu ev zanin ji per gringe ve kerem ke Brez İbrahim tu bersiva te khot fersi آره یعنی از ناخوازم پر دریج بکم اما از خوازم و بیجم یعنی بگمان بی مملکتی هر مملکتی جهیل بی مملکتی جی پرسکری هنه یعنی جم گلی بیانی جی هنه مثلا نا جی کی تمام هر لوه باجاره است تمام لوری کسی دانمارکی جی پروبلم آن سوسیال زیدنه وک است بینم یعنی وا سیاست نجات پرست مشاندن نک اونا دخوازن واتشتانا چاره سر بکن اونا خازن وات تشتانه جاوی ما بگیرن یعنی از میناک تم تدم مثلا یورو پانل میگو مثلا دما ابوری ترکیه شاشتی تره اردوان تم قالی کردات که تم قالی ترورت که تم قالی پکیگت که لاوروپا جی چما yani kinge iş ters şun tüm قالی کسی بیانی تکن پرسکریه وانا تکن yani وقت کوال تنر اجی میجی شارداریه دا پر کاری کریه جالی سوسیال داره بگمان وی جواکی دا سوسیال کنترل جیه کریمینالیته جیه اما خازم واتشتانا چاره سر بکن چاره سریه و جو که نه یعنی سیاست نکاره هر دایم سر مسلمان سر کسی بیانی سیاست بمشن بیم چاره سر بکن یعنی بیم مملکتی کسی پروفیسیونل کاری ختم مشینن اما و روژه وک جدایه و روژه وک نجات پرسته اولا جانی زمان یعنی تشتیل امریکا تن هاتن پک هاتن نزدیک دمان نزدیک اروپا است مثلا پارتیا سروکی پارتیا نجات پرست دانسفال پارچی تبی چه زانی تبی نه حاجته که تو کریمنال بی اگر تو مسلمان بی ام تخازن درک بی هری یعنی به دمه نه تانر نه از نه حلیمان نه فتی امکان خلبر بیم ناستما ورکری دسته ام بوی سیاست پیشنیارد کن تبینم سیاست ام بوی دموکراسی کار بکن اما وی مملکتی اوج نه لازمه یعنی گرس ام نایرو پارتیا دن کس ناو متن ام دو پارتیا چپکرن گرس ام وک پارتیا چپکر دج به سیاست نجات پرست بسکنن یعنی دماغ ام نسکنن هر کس سر قلمی کی در باسته به اوجی یعنی تاثیرات چه که زانی از ناخازم پر دریج بکم مثلا از وقتا که ذاتم از 23 سالی بوم اما زارو که مل ورگر بونه زمانه ورت زانم زمانه ور مزمونه چانده ور مزمونه دما سیاست مدار داری مرقه بحثا کسی بیانی نخواش کردن اوناش خط زانه نک وانا پرسکری خیه اما اونا تبین یعنی تاثیر وانت که باندور وانت که وقتا جیگو هوا ظاهره ناسنامه دو جیایه yani az ne tek Danimarkayım az tek Kürdiyim. Kürdiyatı mıydı? Car az Kürdüm, car Danimarkayım. Yani vatışlara az tazım varım baş fam kırın. Em nekin panelek dinarı kadajı em gi havale havin. Em pırj direj nekin eğer tekliyem ser bakfın. اول از اکلمه که بکن از ویژ بیجم مثلا عالی او که دا مثلا اولی بوش گو مثلا زارو که وری آتینی دونه لور گربونی مثلا همه سبه ساعت 8 تدینی سیستمه همه ساعت 4 ایتینی 3 ساعت تن جمعنه یعنی واجی پروبلمه که اگر سیستمه او زاروکنا همیز نکرن خرسه نکارین یعنی همتون منتل یعنی شورشی منتل نکر جمعانه خرسه yani avcı psikolojik sistemi tabii vaçta per faktörü xene jmal değiye civake değiye yekci sisteme gendeyiye ama az yani gronigi nedim ser sisteme yani devleti danı merkezi txaze yani vaz zarok ma hamiz bike ki ma yani narin hamze hane dene yani amtun işte siyasal İslamiyacı deredin yani yani jiboy veji yani av nijar parasti tikini şaşe txaze yani ve reçete avna bxayr binisenin çünkü zaruke me cam ona ne 3 saat tane bu mane em dibini yani saat 4-5 tane saat 8 cam tikini khayal vederi don marke hatta çan söyle jboy ve tabi avna ji tanki av ketune tujunge hava kana yani tabi tanki şuruk ama yani problemi burada jeye avnoji mesela internet tane sınıfı sisiyor indi zaroki font kana töre çava
پوری من راشه چون من از جدا مجوانا اما تا وانا همیز نکردی که تر گروه که بخواد چت کنه گیب işte یا کردار ده یا جی مسلمان دیلزنه yani bu ve yani peviste yani juda yani devlet cudayeti çeneke vana göre hamiz ke çünkü hatta daha sonra şunda bir sonra şunda yani vedere karman yani kemoy karman diye pır derdi ali kol piroda ali derdi da yani çuma tazne devrede bilin vedere ma bakın yani xanda bedin yani kara gipedin ma ve civaki rak serlingo. اول از قاضی Tamam, میشه hani, بیم o نظر devam- بو سوسیال کنترله نه اول گیز ترکیه آتنه یعنی تشته که مال ترکیه هم قارش درد کردنی از صنفی یکی بلنده از قصه درد کردم کی معلمی کی ترکی دند کرد من فهم ند کرد مکرمانی دند کرد سوسیال کنترل سر ما خواست بکل تشون برداری ما داد استین تو گفتن کیفا مرکن عجب کرمانی درد کنه دان نکنه یوجی قارش میشه با جوتی ملت تا اون نه عین الوی درجه تو قاضی که سوسیال کنترل تربیه بکن نه تخواست که انسانی که این تبین باسخی که تو بی که ما روی من یعنی دیگه یه تناقضه اول تنر گزگی خیلی دیگه یه تناقضه اول درویش پوری خیلی دیگه یه تناقضه یعنی تا گو که سیستم که من تو قاضی من سیستمی تو جر روی تا قول ندکری تا گو که بند دستی ملوکیت لوی درکی تو قاضی گروهی که بند دستو کی و تو اینکه بخواد کتی هایگیان کفت چلشکی siyaset az ve siyaseti kabul nakim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet lütfen biz zaten sana Çünkü söz hakkı veriyoruz. siz daha ne kadar devam edeceksiniz? Çünkü benim çıkmam lazım. Biz biraz daha devam ederiz çünkü seyirci oranımız iyi. Eğer çıkmamız gerekiyorsa siz son olarak söyleyeceğinizi söyleyip Tamam. çıkabilirsiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi Kürt halkının mücadelesi insan hakları. Ezenlere karşı çıkmak. Ondan sonra bizim kimliğimizi bizim elimizden alanlara karşı çıkmaktır. Eğer burada da feodal kesimlerin yaşantısını demokrasi adı altında savunursak o zaman kendi gerçeğimizle çelişmiş oluruz. Ben onu söylüyorum. Ve kimsenin de kimliğini değiştirmesi gerektirmesi gerektiğine de kimsenin böyle bir şeysi talebi de yok. Ama demokrasiyi şeriata ya da İran gibi İran'a dönüştürmeye çalışanlara da karşı çıkılır. Yani bunu Kürt halkı da kabul etmez. Yani biz kabul eder miyiz? Kürdistan'da işte bazıları gelecek bizim zorla sahip olduğumuz demokrasiyi ayağımız altına alacak. Ondan sonra şeriat getirecek. Bunu kimse kabul etmez yani. Ve yani Danimarkalıların ve Danimarkalı siyasetçilerin karşı olduğu da bu. Yani insanların evinde namaz kılması, ben her konuşmamda yani Müslüman olduğumu söylerim. Kimse de buna karşı çıkmaz. Kimse yani insanlar Müslüman olmasın diyen kimse yok. Sadece üniversitelerimizde küçük camiler artık oluşturmasın. Yani orada o kadar güçlü örgütler var ki gençleri üniversitelerde şeriata yönlendirmeye çalışıyorlar. Küçük camiler kurarak. Küçücük kızlar. Şimdi Kürtlerin mücadelesi kadın erkek eşitliği değil mi? Jinjiyan azadi değil mi? Biz nasıl 6 yaşında 4 yaşında kız çocukların başörtü takmasını demokrasi diyebiliriz? Bence bunlar çok yanlış. Ben sizin hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kusura bakmayın Türkçem çok yeterli değil. Halime Oğuz, Brez Halime, düğün dernek hati az gotin kedim ve bize naha amji biyani elbet parani wan am kurda anatole navini amji heleka vi sistemini amji heleka vi civakeni yani biz bu toplumun bir parçasıyız. Sizler hem bizleri temsil ediyorsunuz hem Danimarka toplumunu temsil ediyorsunuz. Aynen. İşte ben bunu duymak istiyorum. Ben bunu duymak istiyorum. Ya burada küçük bir soru sormak istiyorum. Madem Türkçe konuştunuz arkadaşlarla beraber. Şimdi biz siyasetçilerimizden tabii ki
sağlıktır, eğitimdir. Bunlar bizim Danimarka toplumunun genel sorunlarıdır. Bunların Evet, iyileştirilmesi için hepimiz hemfikiriz. evet. Muhalefetiyle, iktidarıyla. Şurada küçük bir ayrıntıya gelmek istiyorum. Ana dil konusunda şeylerden bahsedildi. Piraniye me Kurdên Anadolu'ya navîn li birin em dixwazin li dibistana li şarezariya li her derkê em perwerderî zimanî xwe bidin. Gelo ku hatin hilbijartin ku hûn bûn parlamenter û ji bo civaka xwe çi bînin ziman fermo. Bunu duy dedim. Cevap vermeseniz de duymuş oldunuz. Teşekkürler katıldığınız için. Ben ana dilin önemini biliyorum ve benim için yani ana dili, çocukların ana dilinde eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Ana dilinden bahsettiniz değil mi? Evet Doğru ana dil. anladıysam. Evet. Zikmakil. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi mesela pedagogların ailelere önerisi şu: kendi ana dilinizi önce çocuklarınıza öğretin, ondan sonra Danimarkaca. Yalnız şöyle bir mesele Sizler de bizim için ne yapacaksınız? Ben bunu sormak istedim. Siz milletin topluma efendim bunu sormak istiyorum. Siz ana dili eğitimi için neler öngörüyorsunuz? Toplumumuza nasıl bir söz verebilirsiniz seçildiğinizde? ben söz vermekten çok çekinirim ama bazı şeyler için çalışmalarımın olacağına ve bu konuya ağırlık vereceğime sadece söz verebilirim. Ama bu yarın hemen ben girer girmez parlamentoda yürürlüğe geçecek diye bir söz veremem. Çünkü yani bu benim oyumla olacak bir şey değil ama çalışmalarım tabii ki olacak bu yönde. Sadece bunun sözünü verebilirim. Tamam, teşekkürler. Bunu duymak istemiştim. Zahire Eval, ben bu soruyu genel bütün Tamam, hepinize misafirlerimize iyi akşamlar. teşekkürler İyi katıldığınız İyi için. sohbetler akşamlar. diliyorum. Afgos, Tekrar afgos. görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar Teşekkürler. Spas. ve başarılar. İyi akşamlar. Nivanên hejat xwazim carek di cevap bipirskim me got wek em jî civak Anatolya navîn Kurdên Anatolya navîn em jî Danimarkînê her tiştek çêbû ji me re jî ji Danimarka re jî were rêxistin. Pirsa me perê mezin ez dixwazim li vê derê wek çanda me û zimanê me qey ji wan de nabe û li şarezeriyê an li parlamento an jî li valîlîga em tibên regional da û ji bo komala ji bo zimanê dayîkî û çi karî bînin ziman em tenê dixwazin jî civaka me ji bo vê jî tiştkî bibîse. Bawer bikim îbû ji bo vê tiştek xwast bê paşê jî hevaletin kerem kin. Erê. Spas ji bo pirsek pir girîng erê yani alî sistema da tiştek çêbikî lazim e. Yani taner canî ziman mesela îro şaraderiye de demak dehem malbat bevgên bên zarokê me mecbûrî zimanê dayîkê wê bikin imkan heye. Wê demê şaraderî ter alîkarî bikin. Pirsgiriya mezin ji alî Kurda gendî de yani gor dîtina min girîngiyatiya zimanê Kurd li bawana ya pir pêş de nakeve ya jî em bêjin meşa jiyanê de imkana qetine. Belkî tiştek em pêşerojê de bînin ziman geres zimanê zikmekî dema zarok li dibistanê bûn pêk were. Yani mesela zibistanê bûyî em bêjin kî imkan hebe tu saetekî heftekî saetekî bu zimanê zikmakî tu perwerde bidî belkî boî malbata jî pir pirsgirî çênebe. Ew yek a du jî wek ez dizanim yani rast e mesela me giyo zimanê Kurdî em hatin Ewropayê me pêş daxist. Yani me galîk bi dayîk bavê xerab Kurdî dend kir ama yani Kurdiyek akademîk Kurdiyek yani alî gramer de bi rastî serketina we bi zehmet e. Yani jû alî de jî lazim e kî em perwerdeyê mamostayê Kurdiyatî pêş daxin. Yani mesela em bêjin îro komûna me em bêjin deha malbat hev geştin dixwazin zarokê xwe zimanê zikmakî û bikin ez bawer nakim em bêjin hemen dora dinê rê mamosta hazir e were perwerde bide. Yani ew jî tiştek bi zehmet e. Belkî ji alî perwerdeyê mamosta da tişt warin çêkirin. A seyemî jî ez bêjim
پسکریا زمان جم زاروک بدو زمانه یعنی الوریت بین چوس قول او دماغ وقتا که یووا دست بکرن دست بیدکه یعنی جو عالی پداگوژی تاجی بلکه امکان هبه ام بیجن دماغ پداگوگا مسکرن زاروکی عالی زمان دا زحمتی تکشنه بلکه دوی دمه داجی زمان دایی که اتدناف که yani avala jani zaman pedagojî tibe demak te zimanê dayîkê fer bûyî zamanê din tu pêş te dikevî yani ez bawerim ji wir de em dest pê bikin mamosteyê ziman lazim e adî jî em çing bêjin yani Kurd geres şiyar bibin zimanê wana nebe hebûna wana jî nabe erê ma zarok xe tirkî berxin tirkî tibên bir lîsan bir însan ama ben bere zimanî dayîkê berxin yani ew pir girîng e heval derviş pirsê te hebûn yan em hevalê Na, dîje spas, aynı tişta kerem ker. pirsik temaşevanek me nivîsandiye اول از برسوی وی بدم یعنی ما اونی ما بیرت کنه همه چوکنی nakerim ki bibare او تشتی بود تو یعنی از تبلت بیم راسته اونو راستن اما ایک کموسی از دبینم یعنی پیوست وقت جواکی کردی ام قرش کیده یعنی قرش کیده دست بکنی ام قرشی زاروک چکنی مثلا جواک دی همیو نه ایما کرده تنه لی ام مثلا پرورده زمان تدینی لکومال تدینی işte دو سه ماه هم ترنی سه ماه شونده مامسته چنو که یجی devci bertedine اینگی زاروک جلی sordu bana. Bu ve yani tişte ki yani mesela vak kreşe yaji yani tam sistem jima bu da ama sistem vak bu guti işte belki önderi demi dibistane da vak saat ki bidin avji tişte ki çarasari ki başı ama vak Kurd vak civak Kurdi yani az bim ma dibistane mecebe ma kreşe mecebe اینگه همه ویچ زمانی خب بپارزنی اما اوجی خوازه اشته هم خری خستم بکنی کومال چکنی او که چکنی یعنی اما یعنی کومال ما یاجی پارتی ما پیشنگی ویچتی بکن چه به نچته کی او که یعنی ما دید و داری چند مکتب وکرن ترکا یاجی چاوا کارت کرد یعنی اوجی به پاره کردا چتی کردا بو یعنی اول از دنگی من نیوز من مانم از توازم تش گیبیم سریقه باکن از نها از توازم لبی وی قونی تش گیبیم نها اول توینه کی از بوی زمین از برای هرم جب مسئله های که اول حلمه تو کمیسیونه که توی کمیسیونه توش خواستن کی ilk okula yani لایک مقطعی normal korrekt her neyse sınıfı yeke de hatta هشتا insanek normal kültüre خدا یه دینی خدا به بوشورت چختاین ما بوشورت داغمش نکن yani şükür avvaka av kanunat هایی که درباس نهود حکومت درباس نه پشنک شاندن یا جی او پیشنیارا پشنک شاندن تشریع نکرد ikincisi zaten حق ماف زمانک تو بکی از دست مرو yani از دست مگرتن برای تو شیت دام مری خطوب تکرن 20 مری خطوب تکرن به دوام معلمک دونندن توتن مال كركوا زمن البرخن نها روكرن نها تويكي خبر يعني تيم تو لوكي خبشني هاي قرصي زمن كاسي خبشني قرصي زمن خرج تو اري معلم كي بوني معلم يست بتخاص بارابيل خرج غوري تو ابوك يعني سيستم جورن اواخنوش دست مگرتن نه پداگوگ اگه برات دون مثلا یک داره ال سر زمین اکت کنی چالش دونه کی کجان انسانی که زمانی دای که وکر زمانی خگنده وکر زمانی دوی این قلاب بکه اما آغازی دیزی بی حقیقت دست متگرنه سپاس اویا اول پر نراسته مثلا هر لعنزان دای بالورپه سیستم کوانه وی سیستمی دا یعنی مالبات گیرت دنفسینن تو به متخاصنه زاروک و زمانی خب پرورده بین ام تکارین کلاسیکش بوی و چکنی یعنی ام تو پارم برا نادنی yani her şaredari ayrı çetki ayrı az وقت خازم راست بکم yani بروی هر شارداری مجبور بوی کی زمانی زکماکی پیشکش بکش بوی همو او کرا جوا کرا
Ama naha dana inisiyatif şaraderi yani inisiyatif dan da şaraderi cem hadat biryart ke imkan heye yamtına. Jbo ve cuda yani bala rupe heye mesela her levetine ya jil bğom biyetine. مثلا السويد هن وقت بري يعني وقت تقولين منها كنت تي منها درامن يعني herkes tukare زمان خي داي ki hafta saat ki perverde bibinem. Az baverim herkesi belki daha ve pırsı pırsık mej yani pırsı temaşevana hele yek hebu ma az fazım mun binin rejit kare bine ser ekranı. Evet. Yani bu Evrasya Kmey'i Danimarka'da köyler arasında belirgin bir gruplaşma olduğunu görüyorum. Herkes kendi kültür evini, kendi cenaze fonunu ayrı ayrı kuruyor. Siz siyasetçiler olarak bunu tek bir çatı altında birleştirmeyi düşünüyor musunuz? Bunu ben daha önce de başka kanallardan da duymuşum. İsveç'te böyle değil ama sanırım Danimarka'da böyle. Bu konudaki fikirlerinizi tek tek alalım. Bu bizim birlik olma konusunda aslında pratik hayatta bunu nasıl gerçekleştirebiliriz, nasıl adımlar atabiliriz? Önemli bir nokta yani. Ki ders bebekler? Taner ders bebekler. Ya valla fazım biraz Fatih Baran destek çünkü dengevit pıskırık çerbe teknik. Ama ben bu soruya cevap vermek istiyorum. Başlayabilir miyim? Şimdi burada bizim köylerimiz büyük bir gelişme, büyük bir ilerleme geliştirdiler. Mesela özellikle kendi köyümden bahsedeyim. Bizim köyümüz kendi cenaze fonunu kurdu ve bu cenaze fonunun neticesinde de cenaze evi açtılar. Yani bizim kapımız Kuşçalılar olarak, Yacı Hacılar olarak herkese açık. Öyle bir ikilem ya da şey ben fazla görmüyorum. Göremiyoruz. Yani tabii ki her toplum zaten kendi her insan kendi toplumuyla kaynaşır. Kendi toplumuyla önce bir araya gelir. Ondan sonra öbür toplumlarla birleşir. Yani bizimki de öyle ama ben Danimarka'da öyle bir işte kutuga lagaskene, hacılara lagaskene mesela ne amdi ve dara çarpil merni her ikimiz gündeki am herkesi rend avzı nostkni le seçim ol rayeci am jar gündukoji rayeteni yani no yürü az levi bölge tamam ve bölge nevi kabron bir levi dara jar gündo jar devlet jar der ki insan yani narime gözü pırırında yani az bir fazla Danimarka problem olarak mühim. Tabii ki ana khaldar ve toni ya ana khak خیابانی تونی ابون من برچه من نه problem که مثلا کسی خدشلmişti ki yoji dışlanmıştı ki ne bence. Mesela spor, gelik spor. Mesela Brez İbrahim. Mesela bağırım her gün dici cenaze fonu yakar dernek yakar yani refestine yakar komel yakar tünün. Günde tüneni dikarın varım günde dinleriniz hanım yani çavayı. Ere imkan he yani ona saziye wana demak endam girtin peştat kevin ji boy ve deriye wana her derkez jave. Mesela gündü bumsize demek ki cenaze fonu tine bun inki düşün hal cem kelasan kayıt kırın cem meclara kayıt kırın. Yani va pırskıra pırsa belki bersivak ne pır kolay. Yani rasta dilema bu kazama yürü Kürt yek bin git bin çatıya gida xebat bikin. Yani bir ali da car komel elveri aslında pır xast. Yani hem xastin binaki bistinin hem xastin ciki javkin. Mesela dema yani cenaze fonu vek estibinin du fonksiyona vana hene. Yek demek cenaze tu bükşünü velat mesafe vana ona hiltigirin adici demek tu nivana varin taziye tu jwana ra ci lazım. Mesela gündüme ci ki xatına ama demek tiştek dibe terin ci hacilera. Evet burada yani belki emdisa qalbikin Kürda çima hatta na devlete xatına çima nebun yek. Mesela minaki bidim Euromel parlamenter Nevroz çekir dühü nal dahi meji Nevroz ettik çebu. Avjit parlamentet o çebu. Müjvi kesira telefon kir mugu am tkazın vahurd Nevrozna biyekin. Yani çima unj bana siyaset medarat kine em jitikin var em tevev bikin belki yine mezin derbas be tevlebun zede be kabul nakir. Yani jü ali da jî kinik hari kesi jî mecbur bi ki tu belki ilam vara vedere
اما از باورم پیش روژه دا هر گندگی جنازه فونو خبو معنا هرن çatı örgütü ki çekin burada bigin demek liberal tinu kesi mecbur bi ki bir her kudare neri kudare yani rasta dilema da derbas ben bir yek bin ama demek ne buji tinu kare çtek bikin az bunu tefkirim Öyle sparkım bu belki varsa tane direkt tane fazla belki de şeyden. Yani az ve benim yani tabii serda İbo'cu got yani خواستن ما او کمال گندگی بین چاتی که کم بین لی نبو اما مثلا tabii her günde göre hassasiyet ki yani verdiğin şey yani psikoloji ki juda juda yani yani baş ama her gündeki komare ve yaji male taziye dibin hava ama bu müziği per gringe ma gibin yek yani vak Türkçe çekirne ya Diyanete ma stivtes yani avke yani federasyon çatı ki çekin ma herkes yani revberi yani komali bre bike ama ma yek ben yani ma çünkü am juda juda bunu parça parça bunu hem navni hez ve İbo'cu mesela dün Nevruz ma çekirne baş yani Nevruz çevirinde ama giyek bini ama inki denge gibi hez be yani mesela Euro siyaset medarotun ve rojo berbeci siyaset medarı çün ama giyek bin avna hezi kurda bübünün yani inki ama eben va kurda rehistine kurda avkın ama inki teken hasaba ama mesela Euro am perni per koma yani komala gündoş çabuna per mala khay sondine ama çati ki veja be yeni per boş be ama havbaş karo bikini çist bikini peşkeni ama ma herkes yani کاری گندی خب ماشینه چیزی خب ماشینه اما ما رهبری که هواشه و یعنی تواب کار بکن یعنی اول از چهار بخوادم سر لبو بیش تست بیم مصدای خرک نها دا پانده 20 پارتی یعنی لبه دارید دا پانده 20 پارتی یا جی حرکت yani az ev to bir ki her partiyle ben grup ki toplamış ki ben grup ki kombik ni evç ne demokrasi aslında yani va grupnacı va kurmancı mesela zvi hareketi dizi hassasiyeti khana yoji aki kültürü belki farklı ve yoji parti ideoloji farklı mane ve çıkasam zenginliği map aki ma farklı map peş yani bir kampanya ki herkes bin grup ki topla bin hareket ki topla ne demokrasi Nasıl? yani az damla benim yani top yani mesela ama heze kabekin yek tamam havbaş kar bikir yani Ne siyasi aynı ama hezbu yek zaten tabii yek zaten نه به یک هر کس کی مثلا خسری خی یعنی بینی هر کس کی خ کمالی خ ریبرتو یعنی چه اکتیویته بکنه چه نکنه اول اونو de SF beden sol parti ve bilmem kuzan parti bir yek git parti dönme konu چون مجلس ده یک نیسته به چاتی مجلس ده ya meclis kemer önce bir yek tabii canım ya ama işte هم çekin yani bunlar meclisi kufre mesmekin ame bira ev bikin yani gorku mesela pırs ev bu yani aliye tekili da aliye çamdi da em bigen her şemsiye çekin u behevra yani em bejin gava bavejin aliye siyasi da herkes zaten hıra demokrasi beje herkes fikre xwe civak ede bine zaman pırsik may baş je temaşavan me hevun dikarin ve jibinin ser ekranın ev pırs enteresan em vê bikin dura heval derviş tu pirsê te hene bipirse dura pirsê dawî em bikin û em programa xwe xelas bikin Mehmet Gezen heval dibêje kendi toplumunuzu mu yoksa genel seçmeni mi temsil ediyorsunuz? Siyasetçi kimliğinizle göçmen kökenli olma arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Bu da güzel bir soru. Buyurun başlayın. Sayın aslında ez Kurdiyav desti Kerem ki brez ben dest dibêje yani pers Türkiye car fikri muacib Türkiye bersif bedim yoksa çı bikim neyse hem Kürdi bersif bedim. Her bence evke perske per başı dö televizyon ek Danimarka mera röportaj kir nave ve TV Kozmopola
Çünkü Dîroka Partiya me da eger ez hatim hilbijartin ez endamê yekemînim yani alî biyanî da. Yani heta nav partiya me da kesî Danimarka hebûn ama cara yekemînê kesek biyanî tê hilbijartin. Rojnamevan ji me pirsî got tu dixwazî ser entegrasyona ser karê panavera falan xebat bikî mo na mo rast e eger ez îro Kurdim dema ez ketim meclîsê belkî ji bo alî entegrasyona alî representasyona de jî fêda xwe bibe ama ji ber her tişkî ez mirov bikim yani ne kurdiyeta min me dike siyasetmedarekî baştir min ser xebat dev sê salan ser ewkê ser îstîhdamê xebat kiriye ji wî alî de fikrê min ramanê min zêdetir in ama bêguman dema ez di meclîsê de bûm ez wek yani ez temsiliyeta gelê xwe jî dikim bêguman yani mirov jî gelê me li Danimarka jî dizanin ez Kurdim kurdiyetê min pêş da demak ez parlamentê de bûm kurdiyetê min jî pêş da dibe ez serîkî jî wek temsiliyeta kesê li virê beyanî giya dikim yani ez mîna suretê min mîna wana ye yani ez naxwazim bile ez bawerim kî dema ez ketim hundirê parlamento rojnamevan pir cara warin ji min bipirsin alî entegrasyona pirskirî çê dibin tên ji min dipirsin yani yani ez naxwazim pir dirêj bikim bêguman bingehê min belî ye eşkuda tê me belî ye ez vê bîr nakim xera dibêjim ama bêguman em li Danimarka siyaset dimeşînin ji wî alî de jî fikir ramaneyên min ez bawerim kî ez dixwazim pêş nakim. Da aynı bersi ve Taner jî birêz Taner genç jî bersi bide. Ez vem bêjim yani serida yani me got mesela tiştê sereke ez me motive dike ez nav siyaseta de me tabii yani ew Kurdbûna min e yani hebûna min e yani ji bo çünkü em gelek bin dest hatinî ama demêke siyasetê mesela îro şaredarî Belorpê dimeşînim ez yani boy Kurda tenine ji bo her kesî li Belorpê jiyan dikî vê şaredarî jiyan dikî ez dixwazim bersiva piskirîkê giya bim yani ez nabim va Arabaya jî va tiştekî dine ez vê nabêjim ji bo min gî yekin gî yani hemveletî vê şaredarî ne ama tabii em vê ji bêrî tiştek me serida motive dike ew e yani kurdiyetê me yani em ji bo ve ketin siyasetê ve motive kirinî em vê bîr nakinî tabii em çiqas bixwazinî naxwazinî jî em ê vê jî mesela bo doza Kurda rê jî vedikinî deriyê jî vedikinî kar jî dimeşinî ama genel em ji bo hemveletî giya kar dikim yani ne bes Kurda ama tabii ev jî mesela em Kurdinî bo vê jî kurdiyetê hin pir pêş dikeve çünkü herkes vekî bo dizane herkes dizane em çînî em ji ku hatinî bingehê me çê ji bo vê yani bes ez nabînim yani bes Kurda em vê ji bîr nakin ama bu hemveletê giya yani ez siyasetê dimeşînim kurtasî va Berê birêz Fatih jî bersiva vê pirsê Spas heval ji na ez li Bron bît şaredarî dime. Yani ez wextê ketim siyasetê Brondbê ya şaredarî Brondbê ez temsilê gelê Brondbê me. Niha îro em ketinî parlamentê Danimarka jî em temsiliyetê gelê Danimarka bikin yani gel Danimarka yani ne gelekî tane ne gelekî didiyon ne bes Kurda ne bes Danimarkî jî Arabam. Ama motivasyoneke eval giyo mesela gotin motivasyoneke em wat ketin siyasetê yani pêşî de wexto ez 2010 yıl Danimarka ketim siyasetê Danimarka ji bo çû ji bo motivasyona me li komala li hereketa Kurda me kar xebat kirin diye motivasyona me heye yani motivasyona me berek Kurdin Kurmancin dura motivasyona me zaten ji bo gelek li Danimarka jiyanê xetinî giyo niha em îro qola integrasyona dikinî qola mesela maf mirovat dikinî tiştîwan dikinî çünkü program Kurdayı çekiriyor niha pekane vak programa çene dikiriyor minak hevalî biram gotu kozmopola çekiriyor inge me testê cuda renkiriyor yani mana ve îro mevzuya me gel ser Kurdan ya ser yabancı avazê pirs dikine heqlina jî
temsilci az no temsile brun bime maneve em nukarne ben sadece bu kurda siyaset yapmayın. Rast yani merit kare beji belki önce aliye tekili de ve koprik yani nabera gelek Kürt o siyasete Danimarka belki Aynen öyle. Türkiye van zaman diyaloga çeken bu ihtiyacı geleme dama mesela de Rojava tişçe bu nizamle Danimarka ve Çavakir siyasetmenlere meyi Kürdi le Swed meeting çekirin, seminer çekirin, o informasyondan, o rojnamavan ambejin çıkırın, bilgilendirmiş kirin vesaire yani görevi uğradıkları merbuk ve gidin tabii ki beri temsiliyete politikayı Danimarka kın. Tüstek de kol kiri aynı Danimarka jibun yani havalı jil vedare çalaki amade kirin akhaftman davet kirin ve de tişteven çebul Danimarka yani aynı münakta guti kopriye. Yani haval derviş tu pırtet hele yani پرسک قط هی لبر وک از وب خازم و گو کی پارتیان راستگر لسر پنه بریه لسر گوچه لسر کرمینالیته او لسر استحتام تاوستیانه تدین آبره دا کردین ما اک و تخازن بشین پارلمنتو که رای بادن گهدارت کن اون جبوی انتگراسیونه اون جبوی تشته کرمینالیزه که وک هندک بکن مینیمیزه بکن اون جبوی بان تو پروژه دست واده هنه آنج پارتی و جبوی و کنگو اون کوپرنه اون تنواره گل و بیانه و دانیمارکی دا به ناو پارتیان چاپکر اون وک کوپرنه اون په پارتی خدا جبوی و پروژه و هنه قرطاسی از پرت خازمه بی bizim سپاس Dest bibigim. کرم kerem Naha me gavet qala ki kir mesela qala kriminalite kir mesela naha havale halime goy ki hapise Danimarka tj yabancına yani fotoğraf güven tıfroşuna khagende tıfroşuna Danimarkiyo tıfroşuna Kurmanca tıfroşuna geli le Danimarka tj ki zma berek her hapiso gi Kurmanca gi Arabın gi Türk'ün gi Müslümanın tjine ya istatistik han az sari hafti Danimarka'nın sadi sizi yabancına ve istatistika yedici integrasyon kriminalitet tiştivan mes kriminalitet tutgazi bir mani karakter heriz yuvala dast bebiki tez maktada dast bebiki ama ve şart merce nihal maktava hani ve pedagog sanani mesela andık personel sanani mesela sosyal demokrat akhe acar fikri khe acar inundi tabii ki her sınıfki en fazla davçar Türkiye'de dona. Da temeli ve çenegir. Mesela ateş gidip 2030 ve şekilde devam ki neski 7000 معلم lazım. Neski 7000 pedagog lazım. Da buna 70 negir ama da proje ki hafta ortaya tabii ki az davçar Türkiye sınıf kekme. Yani denkerine bu işanon. No civake gredoni hükümeti Danimarka hafta انتگراسیون تعهد چکن پروژه مثلا میتونه که انسانی که وقت دانمارکا زمانی که اوکر بروز مقطع زمانی بداون زمان کشنده و پرالی کردن نهاجی مقطع تقرنه کم تکنه نه حکومت بوی انتگراسیون para کم تکه یعنی سایک من انتگراسیون دانمارکا اک yani rın böyle diye tozak para pedin ama eve en per kem tıkınır. Maktavıj makalkır. Tiştek azbim yani sistem tozak tanıdın akbel. Integrasyon politiki ak meskel, portiyo meskel, haystil nudi siyaseti hep para judavu. No siyaseti sadece sar Müslümanlar çabil, sar integrasyonu çabi. Bu integrasyonu tiştirin nakne. İnşallah amkatnizi amel bu proje peşniyar bükmeyin. سپاس امی و به تانر وجگاه داری بکنی ظاهره اول ستار شورجی بیلم از تانره توی tamam وقتا من دنکرنا حوالا تماشات کرد برچاوه میکرد تماشاوانه پرسکری که خواه بو است خوازم وید دست ببیگم تبی اوکا فرقا اسیمولاسیون فرقا انتگراسیون چیه demek ki nivîskarek Arab heye li Danimarkayê wî nivîsandibû gotibû entegrasyon mîna köprüya narê Danimarkayê İsveçê. Eger ne Danimarka bixwasta ne İsveçê bixwasta
من ند کارم یه کپری چه بکن yani integrasyon geres hem malbata civaka Danimarka nezik kese beyani be kese beyani jî zimanê wana fer bibe nêzik wana bibe. Ama vek me anî ziman ber vê Partiya Nijat Perast fikrê wana da ramanê wana da entegrasyon tune ramanê wana da asîmülasyonê em dij wê dixwazin dastin. Aslında Danimarka'ya va tiştana başî dizanin başî dimeşinin yani mesela taner îro sosyal danışmana ew dizane yani demak pirsgirîk çê dibe di civakê da di malbatê de ew ne dizanin dest wana da metod jî zêde ne îmkan jî zêde ne ama vê sîstemê Partiya Liberal nêzik 25 salin yani ez 25 salin vî memleketê min 25 salin Danimarkayê siyaseta liberal tê meşandin. Wê demê îmkanı derfetê şarederiya de gî qut kirine yani sosyal gol gî wa qut kirine psikolog qut kirine îro pedagogê mesela yuva qut kirine Pirsgiriya entegrasyonê wek ez dibînim ne pirsgirîke çandî ye zimanî ye. Yani wek ez dibînim pirsgirîke sinifî ye yani sınıfsal bir sorun. Kesek ji derketinî ji gundê xwe derketin hatin birê herkes her dayîk bavik dixwaze zarekê wana pêş xedin. Her dayîk bavik dixwaze zarekê wana xeçkrîminalîte dûr bigirin. Ama demak bingehê te pirsgirî bû ya te ziman nizanî ya jî te civakê de nikarî te tiştek taqîb kir zarokê te çû teva kriminalîte bû îmkana te tune derfetê te tune. Wê demê dewlet ya da şaredarî mecbûr müdahale bike ama siyaseta liberal heta niha dij wê dastiye. Yani wana her tişik qut kirine helen dixwazine mesela îro partiyeke liberal heye Danimarka Liberal Alliansı dibe em ji şaredariyê Danimarka not 8 şaredarî hene em ji wana nêzik 8 milyar pera qut bikin. Yani herek pera qut kirin va tiştana jî kêm dibe inkî problemên sosyal jî zêde dibe. Em bêjin em dij wana ew bikin tekoşîn bikin em baberin Partiya Çavker serkevin kî polîtikayê sosyal pêş dakevin. La taner hem brev taner besba oldu. Ben az dixwazim ve bêjim Birêz Fetî got mesela got sedî heftê Danimarkalî girtîgeha de sedî sêyî jî yani biyanî ne yani gorî Fetî ez dibêjim mesela 6 milyon nüfusê me li Danimarkê em bênî Danimarka 5 cin ê biyanî milyoneke yani milyoneke Tilve poseta texî meseleyê Danimarka 350,000 merî di zindanê de înke biyanî jî 300,000 e. Yani No. Toplam 4,200 merit hapiste de ji vana 780 xwe yabancî dijî yakin Danimarkine. ya ta got sedî sê sedî heftê yani Arada ji 4,200 sedî heftê. ta yani ew derket o lêzanî No, van tava zek hapiste de 4,000 xerek ji vana sedî sîxe yabancîne sedî heftê xwe jî Danimarkine. Are. Înke dibe yani çünkü ta got gorî civakê seheng ew pir ew ke yani mesela ek ez bêjim yani vê bersivê pir faktorê tê de ne yani mesela em nikarinî yani bersiv kevin qola bidinê mesela di mal da dest pê dike me got sîstemê de dest pê dike civakê de dest pê dike eger Danimarka bixwaze yani va zarokna va civana hemêz bike dikare entegrasyon serkeve ama vekî bû ji got yani nijarperîsteke rastê pêşketê çünkü konjektûr yani pêvajo wê dixwaze va pêvajo nû em jiyan dikinî yani ber ve nijarperîstî tere eger bixwazin çêbe ama tabii ve ji nêvevete em wek dêk bav yani em jî destê xetêkên bin kevir zarokê xe eger em me naxwendî belkî dêk bavê me naxwendin ama êk tu bikî çi tê bî mesela mektebê xwe mektebê xwe ya jî yani dersê xwe bikin yani ser dostî ama te ser da nestî tabii ew zarokne ji hin derdin ama ne yani ne pê ama eger tu nikarî bixwe dersê matematîkê alîkarî bidî zarokê xwe îmkan hene tu dikarî îmkanı civakê de yani ew pir ew yani tün ek vî karî dil de dikinî alîkarî lê dersa didine yani ama o dijî mesela sîstemê mesela tu dewdûmenî de te zarokê xwe kişand qirêşê dixwaze wê zarokê ew bo sîstemê wana girbê wana hemêz ke kî ma xwe cuda hîs nekin yani ma newên ez biyanî me
Yani ve barsma yani faktör ve pırın. Ama yani hem malda hem sistemde hem devlette de hem yani bu sorunu ki Avrupa geçti yani Nijerperesti. Yani ma pivaneme rendive. Ama pivaneme am zarok kha rendi barkhine am zarok kha ama am nekarini millet gibi bögerini az خد بیم مثلا زاروک خرج دند که میتونی بابا تو ورد بینه اما لدردن مثلا ایدن ورد کنه اما از تو پیوانه مرندی ما و راستی ما و هم ودمشن هم تخوزنی ونگ جیان بکنی یعنی هم نکنه من روزه که دو روزه ده و او که یعنی بقدینی مثلا دیروکی آمریکا دجی ونگ ناری رشو گورا ده پر پروبلم چه بو اما داوی yani Rio Rasti tam ne diyecek din yani tanki raş tabaka kirin av kirin azadi dan mafi azad pırtıştı dan onu. Az dubi Avrupa deme peş işte belki van çebin belki azadi peş keveci belki ji yani demokrasi peş ke belki ji van japeriste him peş ke am tam bersibe ve nadım ama Abol ame ser xabikni ame ser pi xabikni ma sistemci ama tabi am katini meclisi ji yani şaradari ji am tekuşini ve bumeşni yani ام تکوشونی و بمشنی ما سیستم زاروک مج همیز که یعنی نک بس کرده yani همو بیانیو. Abol bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Ukrayna'dan Danimarka'ya binlerce göçmen geldi. Yani Ukrayna Savaşı, Rusya Savaşı çıktıktan sonra binlerce göçmen geldi ve Danimarkalılar hatta içlerinde Kürtlerin olduğu şeyler bile otobüsler tutup Polonya'ya gidip bu insanlar ya da Ukrayna sınırına gidip bu insanları buraya getirdiler. Bu insanların hepsini yani ikame ettiler. Bu insanların hepsine iş verdiler veya bu insanlara şu anda oturum veriyorlar. Ve bu insanlar kendi konsolosluklarına bu insanların pasaportlarını da almadılar elde. Yani iltica statüsü vermediler bu insanlara. Yani normal nasıl Danimarkalı vatandaşıysan ya da oturmalı bir insansan o statüyü verdiler. İltica statüsü vermedikleri için de pasaport sorunları yok. Yani diyelim bugün pasaportunu uzatmaya gideceğinde herhangi bir belediye ya da kendi konsolosluğuna gidip pasaportunu rahatlıkla uzatabiliyor. Ama bizim şu anda Suriye'den gelen ilticacılar Danimarka'da 10 sene kalmasına rağmen çalışma ve oturma izni olmasına rağmen 10 aydır pasaportunu uzatamıyor. Yani gidip şu anda yabancılar şubesine pasaportunu teslim ettiğinde 10 aydır daha pasaportu gelmemiş. Bu konuda ben defalarca kendi grubumuzda da şey yaptım, araya koyarak sorun örgüsü sorduğumuz halde bir şey yapılmadı. Bu insanlar vizelerini uzatmak için mesela bir Ukraynalı vizesini 2 günde uzatabiliyor. Ama bir Suriyeli ilticacı oturması olduğunu halde, çalışma izni olduğu halde vizesini uzatmak için 5 ay bekliyor. Yani aradaki fark burada bile gözüküyor. Rast spazıkım اول یکی پروگرام تماشات که نویسنده توی اوکراین نه پناه برن اونو نیوانن یعنی او Tabii canım. قانونی دانمارک چه کنه توی سالو یعنی بوک نیوان اتنه وگر 2020 هفته ایل سر و دیسا کار بکه پارلمانتو که درست تکن یا جی اوک تکن yani o karara zaten Avrupa Birliği hattı dahil İskandinavya hem aynı bir yerden o aynı muamele kirin. Yani farkı Orta Doğu'ya Ukrayna var işte. یعنی از نام فیت جداتی چت کنه ار راست ای اوکراین تو نزدیکی منه گله می اما ایدن ای تو işte ای روجاوا یا جی سوریه نجمنه او راست او نه از قالا فاکت که من راستی Ama sonuçta bu karara parlamento eno siyasetçi eno yani bu karara mınaynan ki tamam او راست از و نام میتوش از قالا فاکت که من راستی yani قانون yani fark ne işte izledim farkı ne şu anda yeki Orta Doğu'yu bir Ukrayna var. Yeki Müslüman ülke, Müslüman temsil ülke Orta Doğu'da ülke ikinci sınıf kademesi pasaportu yürütürüyor ki vize yürütürüyor ki ama iyi herkes iyi Ukraynacı statüyü herkes belandan öde yani statüyü iltica belandan öde. Rasta havanla bu barın em programama pir dirêj bû temaşevan jî pir bûn ez xwazim pir sık davî ji we bipirsim û ji kerema xwe belki bêxek kin bidin qut bidin yani qut cevabê bidin çünkü nêdikî 2 saatin em yayînê dikinin niha mesela ez xwazim min mesajı bidin gelê me Kurdê me Danimarka yani çima
رأي بدن و نادن يكي دنماركالن نادن يكي ام بيجن عرب يانجي جوالات بدن من اين بارتيه ده يعني تخمينا من تركيا سنه چما دنگه خبدن و چما رأي خبدن و جمر كورتاسي هر يك جوا سيچار بسيچار هيوك برتبه بده ام دورا program خا داوت چی؟ Yani Kurda ne? Kurd cevabı çama بدن من. كرد مارا ار ما کی دست بکن؟ كلام كنت هر دست بکن. تمام. نه از پیشی ده ببین. یعنی مکس نره از işte Haydar Ahmet diye az laki Osman Baran diye nomin fethi Baran diye mekaz nar rayı kanadım ben. Ama bu çırayı kapmadın, bu ideolojik hem tıkını, bu politik hem tıkını, bu siyasete hem tıkını, bu siyasetik parti mat ki hükümeti Danimarka ya parlamento Danimarka'da parti meçhulun siyasete ki ve siyasete insan doğacak bu konu فام بکن زیش رای خبره اما در رای وجود دوی که به روی گورنی بیاشق روی رسنی نچه یوزی فلان فلان از رای خبیدم سعی نویی یعنی هر یک یعنی رایت هر بوشه پرچه نه شو نوید کنه یعنی نه یورو صد مزیک پاکستانی 20 tabii yeki heye avji iz yabancı Erdoğan sistemi kullanmıştı ki. Taraf millet diyor ki tüm mecbur rey yapmadı. Ta danıştınız tüm fotoğrafı rey yapıştınız mı yapıştınız? Bu ne siyaset daha var, bu ne politika? Ne çima onu rey yapmadı çünkü ne az takriben 15-20 سال buna tabi nov hareketi yakadam yani kurmanca da mı kar xabat kır, mı kar darba kır, amen nov inhis istinadın no jbuik kurmanca tane ne jbuik Danimarka çıkas insan ziyane katkını ama siyaset bu ona götkini. Ne ham ayrı qala kurmanca kır qala çünkü program kurmanca setkini ama siyaseti ma pregran ser xosayı yani دم پیش آوی قلیر بین آوامی قلیر بی امشنو گاوه بخنی خازای تاره چی هوای گرم تای بزولی تلنه دانمارکا حقیقه سویقی دنگی صفره برای همه بناوه دبمنی یعنی مانه و اگر ما رای خندان پارتی چپ یا پارتی جبوی خازای جبوی یابانجی جبوی işte solidarite bu dayanışma mücadele etkin rای خندان وان خرک اگه من پرنه خوشه گرازه من پرنه خوشه از زو سپاس کم جبو و پروگرام چکر و دعوت کر قصره مسمکن تکنیک عرضه من پرچه بون منو از دیگه نگشتم میگی فهم نکر مگوره وجیش نکر تام اک پروگرام تعقیب کم دنکم سپاس خودش و رزبه زوار رشتم مبخیر به برخدان جیانه انشالله امگیت دو سیاست کمینی تا که پارلمانت دانمارک کمینی İnşallah. Spas. كلام كن دوام كن دريج إبراهيم برا دوام كن اره از Türkiye çoreket bejin aynası işte kişiden lafa bakılmaz. Yani nenika insan kara gerestine şoravi bu akfi aji vek nönerek vek endamek ve civaki Kürt çend salın 25 salın nav haber edeme. Despeke da hedefamı da siyaset tane bu. Partiye da Nikolay Willumsen'un başına astın. Dema sala 2010 pira çum Nevroza amade. Wî tir ser min bandor kir gu em dixwazin tu endamê me bûyê em dixwazin tu namzetê me bû bêguman ez wek Kurd dilê min Kurd e zimanê min Kurd e demek ez parlamentoda bûm hesasiyetê Kurda jî bûyî min hesasiyeteke mezin im ez şahsî oy naxwazim ama partiya min ez bi navê partiyê xwe dixwazim çünkü partiya min destpêkê de heta niha her daîm cem Kurda bû gor dîtina min partiya min desteka Kurda bêtir heq dike sala 2010 wexta rojava Daesh serwana êrîş kir Nikolay Willumsen wê demê parlamentera Ewropayê yekemîn bû çi rojava dîsa aynî Kingê serê me bêje em telefonê xwe çaqa înis lîsine dikin ji wana dipirsin heval Pervîn endamê PYD demek nêzik devrê me dawet kiriye yani yekîtiya me tevlîbûna me piştgirtiya Kurda bûyî partiya min her daîm nek bûyî Kurda tenê bûyî her kesî
کسی مظلوم حلقه مظلوم گلی مظلوم جوالی دا باور دکم کرد سر وی پرسپکتیفی بفکرین دما 20 سالی آداره چون صندوقان داویج از خازم بیجم یعنی گور دیترامن ناو جم گل چرته بم از دوی حرمه از اندام از نامزد یکمینم یعنی birinci sıra milletvekili adayı جوالی دا جم گل تشتک شاش هاتی فام کرن امنات بیجن ایبو سدو سد تک هوی حاجتنا دنگی خجی بدی تشتک بین تنه یعنی از وقت خازم باندورا و بکشینم هالبجارتنا 2020 دیو سوان سنگو ناز جیوی تگرم دمک اوت هالبجارتن لوی حرمه پارتیا من شخصی همجی پارتی تاوف دو 6000 دنگ لازم بونه یعنی دماغ 6000 دنگ من نگرد وک پارتی وک شخصی از باورم ترکه دبین دیرکتن دönme riski var yani از پر نزدیکم بلکه وارم هلبجارتن اما اگر فکر evin cem millet هی قرصه از باور دکم اونا تکرار سر بفکرین از باورم دنگی خبدن پارتیا راست پارتیا اینس لیسین پارتیا من دنگی خبدن من سپاس بوی پروگرامه و سپاس بوی مدراتورلیه و Gerek var. سپاس Hava taner ya jibret tare. Tu devam kaç kerem afer. Her az devam که من از 2-1 oldum zani. انا اول ابن از ببین işte buradayım hala sıkıntı yok از ببین yani دو باش از برسه بدم yani وقت کرد چما کرد دنگی خب بدن من yani اول دیجی اینا زمان yani همجی yani اجی چند سالت ناو تبگر آزادی دام کار خبات مشاندنه yani بوی دوزا کردا بوی آزادی بوی هبون ما زمان ما عالی دیپلماسی دا عالی کاری دوره دا یعنی من ناو جوانه دا دست بکر حتی نه از وی کاری دکم یعنی دلم تم جبوی و تابه اگر مثلا پر کرد دیجی یعنی نامزد دیمینن لی یعنی yani قلب خه yani bir biryari bede. Tu dengi خه بدی کجان کردی. yani کردی خه ناست کی یا جی کردی خه ناست نکی. yani از با yani عالی کردی ده از وی بیم yani. هم هبونی خه جبوی هبونی خه بوی زمانی کردی yani بوی آزادی کردن ما پر کار ماشوندی هم اینجا دمشینین yani وی داوی دا مثلا لسر روجاوا ایریش چه بون yani مبخه سری خه نو پارتی خه دا yani پر لوبی که مزین کر yani اوج بر پیش چاوه yani مثلا اینی چند رو بر و لا پارلمانتی اروپا روحلات افرین ilham احمد و تو ویلی سوندرجی توانه بو yani پارتی ما و yani پر مری مثلا کاسن هنگی و دمده yani گیش که yani kongre mi ev ki bu tüm yani hem sale care ki evvel şarederi rüştini ten cevab qali siyasete roja ve yani çav bikni çav meşni ve derece yani hem alikari xadan magi wana kşan yani aji tenke reklami parti xabikim yani hatta daha yani bas ne parti که کردا تنه پارتی کردا همی آلیکاری خطده است و یک جید خوازه yani bu آزادی کردستان جی خبات پرد دمشنه وقت نبه از خنا وانا دا نوینم yani yani کردکی زندی هم بینی کردکی زندی از اینکه نکنم خیلی نوانا دا جی بگیرم çünkü من çava dit heri dojje ve erişe rojava çebun yani من kujan havali xeradan kir xersezi geojigo اره تو کسی مرا نگونا حتی بگه سروک پارتی ما یعنی اوجی باشناست که او مثلا مش داوی چبونی این لیستن او اسف یعنی ودرتون چه آلیکاری دان وان مشنا ناوی وانا اردیش بیان از خز نکارم بیم تک بس اسف ama mesela belki bu ucu yani yeni listeji ama parti ben ne kadar yani bir vali da peş yani ser sosyal medya navi habine peş avcı ama vaktin yani dile vanajı bir Kurdara Kurdistanlara adici mesela çuma dengi habedim ben mesela az ve bim yani dö مجار من yani مجار من سرکه yani سه از دو بیم çünkü درج bu
yani o yekimi got az ketim navji yani xuza yani euro am dizani mesela mago hava me qalir bi yani pakış nine o diji mesela le döne yani germayı döne ziyade tabi le Paris'e bir peymanik çekunu gotunu mal ser yek nive neke ve germayı döne nol server keti ama am dibini Trump nahaze kar bike yani Avrupa ra dera maneve xatar de yani döne gen bu jî inke mesela fetiko ya go Danimarka nezik ave go ama berave kevin yani pir dere berave kevin agu maneve yani az nabem dahi xebedin SF jî bedin partiye çap ji bo xuzayê kar dikini çünkü tiştekî pir giring e yani pêşe roja me pêşe roja zaroka me eger em dixwazin zaroka me yani ya jî zaroka wana avê paqij vexin xerse pêwîst e dengê xebedin partiye çap bedin min ya jî bedin hevala din adî jî mesela yani pır tişteye ser ve xuzayê ya jî mesela beni yeşil dönüşüm dibine ez dixwazim mesela ew kolektif transport pir pêşkeve mesela Balorbe ew pir yani şaredarî ez dêtim me bedava kiriye ama ez dixwazim yani Danimarkakî ya erzan be ya jî bedava ama ma baş be çünkü bireysel yani herkes arbe xellêna inke em wertû çi karbondioksit em pir didin ve xuzayê ew jî ne baş e xuzarê ama rême bisikleta baş bin kolektif transport baş be inke em ber vî tiştî digerin em diparizin yani yani vana tiştî pir giringin yani pir bala min dişine eser vêj pir kar dikim o dudu jî alî zerok mesela mesela sosyal demokrata ew kirin yani siyasetekî xê çend hefte ber vê gotin em dixwazînî mektebe çûk çekinî mesela ez vê dibêjim mesela înis lîstinê jî SF jî yani çend sala em vî karî dikirî bû rewşa mektebe ma baş bin em vê tim dibêjinî ama ate demê hilbijartinê sê çar me xetimin sosyal demokratê veng êrişkê xwe ven dike yani derdixe pêş ama mesela ne pêlê dixwasto ne jî pîye navê va yani va ewkam yani em xwedî vî karî bûnî me heta nava kara kir em jî yani pêşniyareke cuda neniyene mesela pêşniyara min مربوطی خونه cuda تستحقوا لا پارتی مگو mesela pêşniyara min cuda ewke mesela ez dibêjim ki sınıfı yekad heta nava ma dumo müstahbin. Eğer yani piyej bugütü, pelej bugütü ki va ofensif yani karşı atakı boş piyo. Bu eve yani az tozum yekci mesela kreşa ek mesela benim zaruka yekki de hata dusoli se zaruka ma pedagog be dici ma şaş zaruk şaş zaruka pedagog be. Ez ve dixwazim bêm yek ji ez ve bêjim yani ma gelî me zate gelî Kurd rêxistin kiriye tevle demokrasiyê dibe ama pêwîst e dîsa herin ser sandıqa dengî xwe bidin mafê xwe demokrasiyê bîne ci çünkü pir giring e o dawê ji ez dibêjim yani pir jî dereng bû sere me jî şî xwedê ez dixwazim silav hurmeta xwe gelî me ser ekrana xwe em temaşa kirin gêre dikişînim şeva xwe dil ve xweş be çaxa ve Abal önemli bir not var çünkü Danimarka'da sen mektupla oy atabiliyorsun. Mesela bazı arkadaşlar tatile gidiyor ya da gidecek. O arkadaşlar bu önemlidir yani hepimiz için önemli, her parti için önemli. Şu anda kütüphanelerde ve belediyelerde saat 8-9'dan itibaren 17'ye kadar oy kullanma hakları var. İzne gidecek, tatile gidecek, herhangi bir şekilde o gün oy kullanamayacak arkadaşlar oylarını kullansalar çok önemli ve bizim geleceğimiz, kendi geleceğiniz için sizin oyunuz önemli. Yani tamam benim yerime başkası girer veya yani herhangi bir şahıs girecek bizden. Önemli olan sizin oyunuzu kullanmanız ve oyunuzu kullanırken de yani şey yaparak yani değerlendirerek yani politika yapan insanlara oyunuzu vermeniz. Spas. Em jî pir spas dikin programa me pir xweş bû û dirêj bû em hem spas dikin ji nêvanê me hêjara îro hem jî temaşevanê me em bi tenê nehîştin ser ekranê xwe û ez dixwazim bêjim ji bîra nekin kanala me YouTubeê a platformê Kurdên Anatoliya navîn em ser navê pêkanê vê bernamê çekin
هم ل فیسبوک هم ل یوتیوب رجا بکن ما تعقیب بکن ببین abone کو ام بکردن پروگرام او را devam بکن مسا devam بکن وکی دنجر خوازم اجید خوازم bir mesajı biçinin bir anlakin 24 Mart'ta هرن sandığa هرن سر sandığa دلميل دانماركا دیجی و از دل سر بلندم از کیف خاص کدوم کو نزدشتن adaya میورا birikimli و Teyva Kurdila hat biramın ama yani embejin alakalı navcivakiye de hene udkarın bibin dengeme de siyasete da o az bimeze ura hiç bir pırkrek bidim raya fa bidim yek jua yani vaki denji yani zaten pırkrek Danimarka pırkrek Avrupa hem nezik hem naha entegrasyona aliye aboriye aliye hakkı zarokaya hakkı cinaye hakkı kiraye ومجي ام كي خاش نتيما افل كريك تشكي بورا نقاش كرن وصفاز جبو تماشاوه جبو وقتاوه حوالا من درویش تخوازه تشكي داوي بيجي برنامه ما رکلام شدم مولا کرد سپاس نیوانه من رو وقت بینان زمان اجی تخوازم بانگی بدم گلیمه کو 24 مهرن سر رایخه کوش بوی وی جواکی و وقت هدی ببن یعنی تو بین اشید ببن اول پارتی راستگر لسر ما پرتشتی تینن اونجا هران رای خواباون تو پاشا روژه دا روی خبیمینن او تشتی که گلک گرنگه سپاسیت خوازم جوا همورا و شب واش سپاس اول چاو